Vasily, moivo tu. Amo.
Radio Samoa. تسليمة يبطل Amo. Se an tula tātou teimi a lua sefulu ma le lua miru tua te aina ia le sefulu ma le lua i le nei a woli. O le ansunga fua le ansu sefulu ma le ona o le nei masina o Uni lua fe lua sefulu ma le lima. E o le sane i Amerika Samoa. E o Hawaii le malo tele o Amerika. E vape fo i le tele o tulu o le fata o di ingle aso sa i le nei vahenga o le aso fa maru ia antoi ma le aso ta ma. Ya te tau na wa tau va ve fa le sound tamba e ma ye te le sound tamba u malava tamba o lo so i fu mai tamba la i tamba ve lolo ya o tamba ma tua ya ma tamba wa pula la ngotolo la tu so i fu fa ya tu ai e al pula cambio la woli ma fongo bo ya te tau ya ma tau i New Zealand ya o le yo i kau slow le kiki mai ya e le sound tamba e wi leva tai le lo fo le tua o te mai lo tau so i fu ma ma tu le yola tanto te toi ma futa i lunga o pe ngal e ai le tau tua fa wa a radio Samoa Tasiliba Iva Tolu a mo malole nga lue malole on sai tai le tua o tanto va yele sulu me o le la i le dei fo i va ngola woli tau tu ma i le sa o le manu lule o fenga ye mai tanto le dei mai tau le tau manu lui tonu o ni usila nei ma lawan tu le sunga i le o ya taito i bole fionga le matu tau lang yo ne hele tau ma tanga mai le tau da le la si o le mai fo i stimule mat o le o tanto ma tai le dei va ngola woli se yo lia fo ile fia na nei ma lo le fai le faiva ma lo fo ile tawa tai tu te manga luenga e pe ona tofi ya ilo o topa ia ma lo o to ma lo tamama tida ma tu pa anga ma san le radio Samoa e va tan va tu le divang la wuli a ma ilo so i fu ma lo ina le dei fo i tawa le tawa ma lu e mo fai la wasi ma lu o le tawa tu no son ya akale alo io akale mei e va veanga mau ka ika e manu lu le nei fo i ventau ole tu sanga le malu si le nu ia ele o fengo fiele fenga i o tanto ma le nei ventau ole so i fuanga mo tanto ye tanga dame uma ia o tau nei fo i nga luenga le pa i amba le manu le tu ole mele ia a fa pe pole nga luenga o tofie ye ia ka wa ve mal fa ma ia io ma waile Falawan tamaiti mawai mapilia o ngā le whanau me whai e an tātou fuafuanga ia o le mepi to silina o na tāua le silifanga a le tua ia ai mo nau wha meise an tua e le o le maua me le sunga leo ia tawa ia mana ka male o o LJ ia ma le nantou au tāpua ia o le makua i sangi fia mai lewa le sunga leo ia taitu e le tulanga foi pe ona ile ta longa foi ngole vea so le sei ma vai today ya e wile ya le mo mo ni va se lua o lo ia ma fuanga ya e toi sile ma e toi mai mol le ye le ta longa le va le blues ma le crusaders ile via files freely o ina e te ma wai le tani ile ma fuanga wala ina ma lo le si au ai o le ta longa la vai ya ma tai ile sto na i ma le masi ma ye le brumbies talu ona fanga solo le tamu sanga o le Super Rugby. O le fa mai fa maumau. Ele i sao a kula. Ia pe ele i manu loa se au Australia. Ile anga i antule i lunga. Ile sa ilinga champini tono New Zealand. Ia po se semi-final fo. Ele i sao a toi lavo. Se au anta tau mai Australia. Ia o le lan toi fa mau niel talanda. Ina wale manuiel tau mwhainga le Brumbies. Ile lan ta longa male au matai le fai ngola venga so le semi-final. Today. Ai ile fai ngol de ve asom ile o se ta longa fengo fiele ta longa leo le asangi j au lua le au le Crusaders before ile au le Chiefs tali malo ile Crusaders ilona malai ile sto na I asom nei ola na mewa e fa ile ga kala a fo ile na mai to ina le to tele le au la veve ile ngatel to tele le au la veve a ole ese o fina au me lua o lona wingala
o le tapenanga le tapena ai au la kapine ye lua. Mo le longa o le sa ilinga champini o le Super Rugby Pacific lua wheluarimu. Ia e le tūlanga foile. E ono la vevea i foi manisi. I nā kole ringa i le rei a vaiasu. Ia e se kako karikiripea. Po aile au. Ia o le lavale. Lavar karsing. E wha wawa tuai. I le taualunga. O le taumsanga. I le nei fo i tausanga. Ia e wha malo le whaio le whaiva. Malo le tampua. Se le sili le kai ngai lo le ka pua. O le rama sina fo. Masina leo yu lai pe amai ala masino yuni. A wari ngalo yan toi. O na waa matana whantawina i mo meo pepa manta mata. O le talonga mo mua au le manu sa mo. Lea o le awhapelea o na tali malo ai tantou nei au kilani. Il malai o Eden Park i le aso fuwaile. So se fuluma le vanu leo o le masina o iu lai. Pauna o le talonga mo i tantou lunga nei au kilani. O le isi talonga le manu sa mo le aso ono o le masina o se tema. O le awhapelea o na tali malo ai leo o tauranga. I le tamu sanga na o le Pacific Nations Cup. Leo le avutau i le manu sa mo. Ia mala umalo si mai fiti. Ala na ua mai o ne wha alau lo mai. Ia au uma tunu e lua sa mo ma fiti. Tono steimi whai lo mai le au tonga. Ia mala tele o ise tunu ia e fia. E to ono. O le awai umai tonu o le tatou tamu le sanga. Ia ai mo le whai unga ai o le nei a vaiasu. Ia ua ni u tatou loto vai au a foi nei u tatou vave. Ia le ua umana mātou tala no foi fona matai. Ia mau whai atu ia i lea foi. I le mātou pūlenga foi le aua matai. Wa i tamai tala tātou under 18. Ia e sa honi mai. E o mai e o e tala malai foi le. Ia e wha malolo umaka ko superstar. Ai ke ua koe ngalo upore la unga ngafi. I lo mae ngana e kausau ma oele ngi vai ngole awo. Ia awo maua se whaasiri ngā malosi.
mai te wina e le to tele o sui te wā, sui wha te tū a vāinga wha upu whai. E tono le tātou turu i Samoa o lewa a mantau na wha i lo mai o lātou suafa. E alagan te leo i tūma lo o le tāmo mo e mai e le tauwanga. E po le tātou whinga pālo te tele le wha tonu wina i Samoa. Le a sol luas fulmariva o le masina o au kusa. E oi, wha maloa tuaia i lātou umalawa. E alawa tu i lunga o lātou au. E oi, fia a vea. E masui tau vai te tono o nuu ma whioanga e meise ia e kāle sia whape foi. E a lātou i tū mā lo te tasi te tono o le tātou toro. E li se mea whaingo fi. O le wata umātu nei iane pesele. E serefa mai mako ke lango ia ke oi. E oi, e umai fonga. E serka ngakanai avi e langa pāro. E li se mea fu o le mea ua lewa. Ja, wat zijn van toen ja niet solo in de ding van la woli o moeilijk telle lumana I tella in de box witness van lo anga mai solo van toen Samo ja we bevo je te vita Dave van to team la with Crusaders ja o ceremony to maar wel even to de ding van la woli talia ja le fatasi mai se uso por le fionga ja le o pepe talla ilen o le to tumla danga alle digital. Ja, maar le technical advisor, ja, alle blues. Meile vai ngora vea so de sema vai tune. E ke lole me mari. O vai e ko le pole sko. So le la mo mai lu mari ile o mai ko ngora au matai. E le vionga ya le o pepe. Longo wi. Wo ma fu nga lu ave ya la nga se la ma fe le lu. Ma wa tu.
Su whakamalina le punia la va le rivaingo la wondi ma le pise fa ma vainga e walo fa tu ya ile aulena tulua ile pole Australia le se vai today ya te fia la ile rivaingo la wo ole na tau fa ya tu la tala ya e me sili o le wa fio mai lana fio nganga e ba ile sa o la kala nga fa ya ku le va ya so na tene na ona u malava o lona fia ile pole Australia ya le foka ko va ye kula kampangi o le foka ko fa mele na ko nginga ya te le lo ye pe sa su le to ninga si kampani ya po le me e ari wa puleanga ye fa ya lo nga loko po le na so fa ye ko nginga kampangi ya le mele na fa ye to isamo sa o kana vo fa masingo o isamo ile fionga ya le au pepe ya fio mai i lo no fo va no fo va lo o leva na fia fa funga tu samo ya mo na fa misian tu le nganga le i se tulanga fu ina o yele pola Australia le mesili o le toi fu yane lo fia il pola stona ya ma no so fu ma le langi ma la fionga la pepe fia mai ma tala mai au e se le mana yele mu la toninga mu ko nganga le au fu le o ma ko sa ngi ma ke fa afu fa ngol ne yes ya fa taile lo fo le li va ya tu o le o to mo lo malos ya lo no wingole ole manuia le o au la stona le wa va atu va vena te atu le tulanga o tinga o sa ma o talo fata utolia yo ya ai malo fa malo singa luenga matole o nei vai aso ya we ya fe fo tulanga o fale tonu se mato wa ya mantu fo ye o le mai tawa ya o kilani o Hamilton pe o pito ilalo le o kilani ya o ya o to fai masui o tato ya o kilani ya au mai le ipu pe alanga lena mato au mai te usangan tene ya pe se mato tam fai atu na o le mele tante alo fai si tau aua le au pepe ia ona o le nau ta inga le sa iai ia ma le fa matalanga fa me wa umana book to hotel matulanga e ma faina to refund mai tau se lenia wa levanga advance le booking foi le lo lawa ta ofie ya wata sang fo ia ai o le mato no ta inga sa mate manna ia e malo le lo ya mato to fo i mai Hamilton ia e te fa tu pul melen tu pul vason tene ya ai pangalia ia o ese fufuanga tangata ese fufuanga le ali o zara mere ia o kouri la a loke i fua masiko e inga ia o le nga mako kakalo mako fa pea le pepe mana la ufionga ma le tau ia lima fai lima finga le lisemia le anga ngai ko ke va lua ma le fionga ia ko le pat ma fu kale ngai kia ia wa ke le lo o vele au mo ia ngai ka po ia le fionga ia pesta ya o pesta matitia ia o tamaitia ia o iva ia o kilani talo fai o longo winga la e kolu ia ke kele ana le i a vangoa ia taiso ia ngakuri meila ia le avaku foi le wa fa moi e aso va ai le video al tamalo ina wa malo lana au le stona ai le fenga wenga le sfali e se mafua ya na fa mai fo ya la vo wa ngalo na inwa na fola au e anda ngala inga le usu me la sfali ya la na mato lo le leia o la sa na pong ya wa ta longa le la stona ya le la umanuia le la mato mai le tai ai wa leva na sa o tutto ina malana fu a crusader ai tono lo fisa ya la wo tarsanga tu ye e le o mai ala na au la lo e taliti nga pe ate o mato fasia i la na kesi la son ne yo a wa malo file mu matu la na fu al fale ai no sa to fale le i lo fisa ia ole tulanga man ta ina le talonga le pepe ma le fa funga fo le tanto tro si le fia na le futa mane ia na u fa congratulate tu le sunga la ia tecto wa fa mai ole la kopi de la mai ma ke ka lo fa un verso yo ya la wo fa ku ole ma ko anda i tine la va ko ka ya a o fo ya tulanga o tapuainga ya tonu le ufitau le ya o awai e lua le o mal se numero taselesi numero 2
Ia ai ono le tau sasi fo vai asun te nei wala ina le home game o tau. Ia. Ia yo ia ai o ye le lo e ma na ia pa tu o le lo o ina lo ile ma lo so tau au. Ia pe am fai ona tau a champini mai wa a fo ye. Ia. La foi o lua fe lua tasi le sa tu ta aloi foi le lo. O le whaatonu e lena mantou o i lunga. E sa ili champini. Ioi. A o le tele ale temi. Ia pei foi la le vai aso nei le pepe na umai ale semi final lena mantou ma lo ai i le Brumbies. O le aema te wha mawina tala wha solo pito foi e le kai foi a inga le sifi. I se au mei Australia. Ona o le to telefoi e mantou tama la vea. O le mea foi la le na. O le ama ko le wha mo i inga ka la vea. La vea pia la tau. A le wha tolu na o lunga sempi. E tau meina. E le o la hai man lo si le au li le pepe. E le wha pe foi le wha kasiang semping i le kausang. Nga wha le kausang e luas fut. Ia. O le mea foi le fa tolu na o ai le se me maua. Ia, o le pe o upu voi nato i na whawhengo whira sau nonga. Nai whai. A la mātou tapua. La mātou tapua i atu i o tau whaiva. Ono le alo lo fatu. A wha tolu na tui. Ai le tali mai a. Ia, ono watau lona whai le tala wha Peritania voi lele. E whai ato ina voi lele pēr whai e te tau mawhai a lea ia whamai. It was not meant to be. Ia, e whamai la kana la makai Samoa. Vai, ka alolo i meru. Tusa, o le mele la mato. O le mele la mako saungi e wala la kala i la lole le stadium. Foi lele kala stitch. O le a wha mau i le tala wha salopito. Na o antu le awa matai tala i la lole lanto malai. Le na o i toi whai lanto malai fau. Ma au mai e le ipo i lunga i. Ia se kau whawhiwhia koe fu. Ia kou mau e ring konge ra. Kusur kano whai sant. Ioi. O te loa au tapua ia tātou le Blues ma ia masalo foi mal Hurricanes. Ia o le ata po ele tau au ono tūlanga na. Mai tele se ala lo fatu le umi te i toi pa ile. Ile ia ai talo sia ia tau lau ole o le whamoe ile vai aso nei. Ia wala koe mauatala. Ia la koe tapu ile Highlanders i el Crusaders. Pe o lo tu teimi pape nei. Ia tapu ia North Island tapu ia sa pai. Vale kongo no karo. O sa se sur ko sa Island ko o mai runga. Ia e malo, ia se o le menta wala wa tanto o ia i si u ia foi talonga o no le lumana inicio tanto talonga pe o talonga le bansamo. Ia mo le filfilinga fo le awa o pele ki Antonu o le anto telenisio ano le tanto tru o le lautongia. Ia pe mai al jam sanga le Super Rugby Pacific le nei to sanga le pepe. Ia le minto wat. Ia fa te le no wala no tel no hanto le to fine fo ia fo na flora. I le vai aso le seipa vai atu nei. Ia, mo ilo whirangano, o le ale tūlanga o ile tanto nanga le TR Marketing, ia before ile DJ Sal, ia ma le tanto pipitalo o loa, o le talo fa voucher mo le sile fia pe le tanto o turu. Ia, au le i avatu tūlanga o tātou tautua lo whangaso lo atu i New Zealand. Ia, o le mātou whautuanga po ia tālonga le laso lulu, le nganu nā la e whangarotua wala o te doa ia uia. O le awa o umale lua whelua lima ia pe a fufua te o saunoanga nau mai. E te leo to e fiatal noi tālonga State of Origin. Nei tausanga. O le awa i lori mea o le atupu. Ia alanga o to te le lato o lo whatatali mai foi. O le ande tūlanga ia o tala whiwhia ia mātou. Ia lo whamalo lo le stama. Ia lo to e sau ia te Rome luai. Ia e le whapela o aluai o mawaila se avanoa tūlanga o tau au e ono malo ai. E pe wati leilan whainta wa leo te whatastasi ia Cleary ma maluai. Ia atono la atili eina manuia tam whainga neva ia si owa le whai perfect ta alonga lea. Ia toi whai ulo i sini ta alonga munmuri. Ia whaptai me sirio leo toni mail soro. Ia si tato awa ia tato te tala no State of Origin nei tau sanga o le au moti no le Champinial Blues. O le manto si nawa watu tau ta alo fui lele wha mana i tau langona. I makere o ango kere i wele koko loko le mako pulenga. Wha mano Lord Cup King. E wako uma spe kongo ko ka. Mana ia. Ala me o maile si. A me ale F. A ye masa tau F au mai tau F. E rei loa po e rika haka poko. Le fukua inga le rifia aunga. I le pikinga o le au. Ia e so ia ia. O le o whakusia uso le i sini. O wakwa.
o ka ua kau sangangi. E pia fo i le kau tile le ki me ngau fa e vili mai a le solu. Ua le ola ngu mela, ia mali. Ua sui fa kope e ngā marangu mela mari ngoi le solu. Ana ya tonu malvang mulmuli. Ya ole wa mau atu ya le wa saini mail mona ya la mape mo tau sanga ko. Ya lona winga sul 5 tamai wo ese. Ya tasit tamale wa mai. Ya eles tamai tangata. Yo o tangata ole afo ya sau ola e mo lunga tu langa lo ilan ta al. Ya tonu le wa matana tau faise awa fa longo wale tau sanga fo. Ya le fo mau atu le squad le mansa mo le wa piki mai. E whiolo loa telo tama moana e leo ta alo. Pe leo awanoa. Ona la ua o ona ia la tu contracts po i ma awale ATM i tono New Zealand. Ia tailo iai, sa tamafo whaua o le amana ia le se awal mansa mua pe awatu umala wali e sail moana e whatino ia turanga le talonga maskotilan. Ia atonu e se po ia la tu fufuanga o loo iai. Ia foi pe foringa merto te leo Amerika. Ia ma Europa, ia manisi lava fo i tonu a New Zealand e leo ta alo Super Rugby. Ia lewa ia tu lewa piki mel tatou awan mansa momon ni tau sang. Ia o le tulanga na ia maratua leo pepe i se ua umarto i ngā manatuna ia sola fa mai ta alo mo lo wanturu o le vai taimili nei. Ta alo mai ma faufau o le a sau mea o ngā e maua ai i laulu mana e tausi ai lau ainga i lau ta alo ngā o le ufa profesa. A le sauna mai ia Sir Mulitalo fa mai e pepe ono sai o le o lau fa e mai le malanga le New Zealand ni le uli si fo ia wa fa moi Fa tai a tau lai loa o fautuanga ia na mai e ona pe ano fa yatu e le mama o tele o to ia mai tasi alta to nu o to na tau sisi ngo o kilani na to te ia la se ta ofisia ma to maliu sei umale ta longa la stona nai lo la ia le wa le alfa le mai fa ta se fa uma maliu lu ia e ma ta se fu la ia le o le autu to o mai io ala i malo usu ia ma na ia o le mesiti na wa fa fo me li Sir Mulitalo ia to ta a mo me ale va mo o le asfalaili e kiria i ko le songa fu ya ai malo mana ia tele nei vai aso tele nei talonga le fa peona o atu fo e tapuai ya ai o tulanga ia tatu tu o lo fanga solo mo tatu lo sa mo lo fo malanga me New Zealand ya fa so tai tatu officer activate le roaming o la titi sa ya na sa wale nei ma fa top up nei o le mo tatu top up i falolo ya tatu dairies supermarket ia fa pena foi pampensini ia o falolo foi nai Australia pe fa pe fo malanga i Australia e le tau suia fo lau sim card o lau sim card ti sa la nat sa mo isa mo fa yona fa ngai New Zealand po Australia nai mo fa lolo invent top up o lo e fo tatu pando o le pando ai le fa tau mo New Zealand fa suru i vata la sa mo ia e mo wai lau se lau 10 minute pe na fa ngai au vala auto no New Zealand e fa pena te vile Australia ia te mo fa lau 5 gigabyte te fai lau lau internet ia o 5 gigabyte na fonga mua e umale lua toru vai yaso ia o lai faunga ia pe fa pe ro le na le messenger na te faunga ai te tatanoa ia ai le o le matamata i o auta longa Super Rugby se fulu lunga lau 5 gig na uma yala ia le ala fato a lua aso ia ai o le wa ia ta penanga tatu company au nanga fa faingo fie le malanga i Samoa ia malanga mai nei ia faingo fie na mau sim card mau le pando ia ma faunga ia mo tatu vo nei New Zealand wa vo le telo i la tu i Samoa nei vai te mil pisi o faingo campaign on palota mari ponga mua ia o le credit tal me nai mana o mia ia pe ia no taua faingo fie fa tau mata pa pi falolo malafo ia le ngata fona anga i lunga le peng te failangi e tolu a websites ta ua mfeona e faungaina alu le website le Titi South Pacific fa pena foi le click X ia ma le Michael top up o tatou website na mfeona la foi top up faungaila Visa po la Mastercard ia o le tautua foi click X na ma fai ona la foi marceleni na foi le tupe tau no il tatou mai cash sa mo ia mfeona faunga tala tua
ia la fo mfa fa nga tong ir cash power ia ma isi foi au nanga le al tato mai cash ia ai le ia fa so tai mai ia pe afe mai fo tato ofisa ma fai le ona so soani atu tulanga na ia me se fo tau al tato Pacific 40 la tu talo fa voucher ia ma tau tu ate tia lo fanga solo atu mo le Bluebird i le tato tia marketing. Malo wa tai ma lo sa no le divang le so le pepe yo e fa fingo fie me uma pe a fa sa ngai ya ona avantu le se fina ngalo fa lia ya mai foi le se la tainga ya ma so ni foi le ami se la vol tu langa le tanto fali fie fo si e sa mo ya wai avantu lai a toa e foi apa toi ya a fa tupe me fa tau si va nga le sa mo e ko fa mai e ko ia le fa se ele ko e le ila varka ko kupere nga ya ona nga na talinga titia ya mfayona fa tata no me va nga uma o lau oka ya mato nga ngalwenga po le fa tino exam ya va sa ya le es fina ngalo vo titia po sa o le ya oka la au mai ya matu langot fa taule lam fana tongi New Zealand ya ai ol tato Bluebird ki le vai sa mo ya atato ya ola mo se o to tongo tato pokalabi ile nei vai aso ya matato tau tu se lo fanga solo ya manuia le tapo inga la solo ya me poile la stona ya yo se o motalonga fai uma tato maftanga o mai pe tato pafsanga ile la songo foi fi vili atu o to so foi lo ma o le menta o le o vai atu to titia uma ni tau sanga na o suia o fuela e mai ya va tai o nauto ya sto fai lo vionga le lipuli to fa nga mai le o fusao ya le to company ai ke fa le ia o funga au le kaudia ya se yo matai vuina pepe ai mo me manu papalangi ma manu fanta o se fai mele mele ya wa ko ka po inga manu ia la singo tole pepe fe lo i se zo momo ya manu ia fo nga wenga fa nga solo ne va yaso ya lo fatu ya se fo ya le fionga ya le pepe tala ilene o le fo tua ma walunga le pulu ia masi au foi o le moana o le ngaki ki e fua ko ma lisi au wali inga ma sanga o ia ia wa la vale tomo fainga ile nei foi tu sanga ia o le manuia le tomo fainga tanto au le blues ia o le popoli e lua va nga no tilo wi ia o le fa le tono ia le ta longa le pole Australia o le tulanga foi le mua ia o le makwa ma lo si al defense al Crusaders o lo wi sa ka unga suir ka le vanga muli ele uma le ta longa fast fulu ia phases ele tamo fai le siko ya no fola mfa tu sel ta longa le sifile na fai le stona na ona mo wala wala sala po nga fe ala va ole po le ana mama ole ana nga ai le po ole ise ngale da ole fa nga ina le le ole have no e mo lua a e mai tawina le ise discipline o awe lua ya o le whenga kau wha le kongo le discipline na le Crusaders. E pita iane, e whai a si wha le tonute o le discipline na le awa le Blues i le pole Australia. E o le tuk mai le stona. Ia nana isi le sila le yama e mai moi. Makua vala o mea ngai lua. O le whaonga ina te tau o le avanoa. Ai mwise te alonga ia. E kau wā ai i keimi umape a whapea. O laia a le poku. Ioi. A fa mo o la le fo wiki o longa winga e ka se la 2% ia le malo se fo wiki ku le ia skram e ka ka fo nga se la 5% ia le malo si e fa o ile le polo ile le na si ko pe a fa ia fa mo e mo le polo line out 5 mita mo le na sko e ona nga i tu le si ko e bi ona va nga la itina le na mita wina ile se o da no ia lu e a pangane ia ele mo di va se lu to chom foi mai le na to sang fo ya mai i fingo fia lo ka po ya o ia po ile ke ka po ile fa ngole di ves o ile au manu malo ia la ka ko au krainga for nga vis fu pe tanto uli Tasilima i fotolu amo Radio Samoa
o silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I o loa anangata, maua maa e fua I lau whaasoa, ma whaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfareile mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi, ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le awoli. Awhia o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, pe taka yane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wa sidia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tā le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Whaasilsilanga tā ua, o tau nui whanua o lo fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei, mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand Store, mai le asonga fuanga I le stonai, se fulu I le taia wanga I le ono I le afiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC, au tawhane o le warehouse I le shopping centre, a le malai valele. Eveni Pacific New Zealand Store, a fio mai loa Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. In this update, the government's announced an increase to paid parental leave from next month. Workplace Relations and Safety Minister Brooke Van Velden says the maximum weekly rate is increasing $33.79 to $788.66. Eligible parents can receive payments for up to 26 weeks. She says the scheme also applies to those who experienced miscarriage or stillbirth and to women who have acted as surrogates. Concerned possible cuts to sick leave would bring sick people back into the office. In 2021, Labor and the Greens doubled statutory sick leave from 5 to 10 days as part of their pandemic response. The Prime Minister's confirmed the government's considering changes, but employment expert Jared Ha says cutting sick leave would not be in anyone's best interests. People will start to think, well, I've only got 5 days for the year. I might have to go back to work, infect everybody else. Can you get to see a doctor in 24 hours? Probably not. A Samoan fashion designer has been fatally shot at a protest in Utah. Arthur Folasa Alu was killed at the Salt Lake City No Kings protest yesterday. The demonstrations were billed as a nationwide day of defiance of Trump's policies. It's understood multiple weapons were involved and a man has been arrested. Local Police Chief Brian Redd says the incident unfolded very quickly. Our preliminary investigation shows that our victim was not the intended target, but rather an innocent bystander participating in the demonstration. Concerns are being raised by Manawatu locals over a previously unheard of radioactive waste facility. The facility has been storing old uranium near Palmerston North. It was built and opened without public consultation. It used to be in Christchurch. A 2019 Health Ministry report warned a significant proportion of its storage drums were emitting radiation. Mary, the owner of a property next door, says the issues in Christchurch don't provide them with any confidence. The fact that they actually travelled that stuff by road across the sea and drove it up here all secretly
That's news. In sport, JJ Spawn has won his first major in a dramatic finish to the US Golf Open at Oakmont. The American has rallied in the back nine of his final round to claim the title after he appeared out of the reckoning following 5 front nine bogeys. But Spawn sunk a 64-foot putt, for birdie on the 18th to finish one over and claim a 2-stroke win from Scotsman Bobby McIntyre. And Ryan Fox had the 5th equal best final round of 69, finishing tied for 19th at 7 over. Shane van Gisbergen has powered to a 16-second victory at NASCAR's inaugural road race in Mexico City. The victory marks van Gisbergen's 2nd win in the class. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu, amo. Italian, you
Take me Oceania, ma Peritania. Luma e maesa ilimano, Samoa ia sa oloto, tamasese, ua malingi loto. Naitina ole mau, ua aula uina ilau. Le toloto te tele, ele ai o se fefe. E au solo le pongi sa, ile vao e sa ili o tama, e momoli. Nai alato tau mafatanga. Lawaki alangona pesi o iuleo. Ele pule ni palangi o la Samoa. Ole mau a pule, ole mau la maleta ua. Ole mau Samoa mo Samoa. Tatu mga masani Samoa lauangan o taulei loa Lawaki alangona pesi o iuleo Ele pule ni palangi o la Samoa Ole mau a pule Ole mau la maleata Ole mau Samoa mo Samoa Ele mawhai e vai na tenei ale alofa Ele mawhai Ele mawhai Ele mawhai Lawaki alangona pesi o iuleo Ele pule ni papalangi la Samoa Ole mau a pule Ole mau la maleta ua Ole mau Samoa mo
Reverend Fa'ala Fitele Falefatu e Nari la waki e langona pea siu leo. E la gantai leo le fantunga mai a fiu semole tufunga e le tamai vavain tui fo tātou polokalame whanga solo. Le dei fo i vaenga o lea woli o lea sunga fua le dei aso se funu maleo no le dei masino yuni lua fe lua lima malo le feo le feiva e malo fulo le sa in tiuta mga luenga i pio le whenga yelo tātou tru. I le vaenga o lea so ia feifo nei malo lo ona o lea sa nei anto do. E toi whamuru ia tui leo sao tamai e tru ma le whamara tui leo sao tama i le nei aso. Ioi. Tātou te mamoi manu ai sau malaya tiai. Tonu o se tasilera. O whamatalanga e mawhai o na whaia i le so. I le maua i o tala mai le tai o na leila si o mai le rivaeng o lea woli. I le tangata waleina i o se tasi o alo o le tātou tru. O se tasi o tangata sui sui. Ia o se tangata fo i nante tāpereina. La e tau si kaili wha nei o na pō maso se vai taimilam. Tonu ua lau i loa i lona suafa o afa a lu. Lena au nantu tantu telefou la o le nei le ngana peritania. O se solo te te, e te te antuai. I ngā ioinga o lo o whaia lea e lea li presidente o Amerika. I te tonu o le stete lea o Los Angeles i Amerika. Lea na ngā i antuai i ale nei fo i alo le tantu. Turu ma le to te le malano no i o tangata. E wha a lia lo lantu le fia fia. Ona ua apa antu lea li presidente, ma whape lea ona wha antu lea mai. Ia lea foi, se tasi o vaenga o le militia i totonu o Los Angeles, ia po o le lanto reserves nei totonu o lea stete o Amerika. Ai le o awai le whingalo, o lea li ko whanau lea foi stete. E le ngantailia, e le o awai foi masela ngona, o le pule nu. Anto ai, male to tele o tangata, o lea ia umawai, i tutonu o lea stete o Amerika. O le solo te te, na whaingoina o le No Kings, pe le aini tupu i tutonu, o Salt Lake City, e lea stona ina se ima vai antonei. O lea sa whana se se ai, ia le alo lea o le tātou tru. Ia, antonu wa e si la fia mo tātou i loa le tale ni le nei alo Samoa. Ia o to tele i la tau tau ta ua, e le ngantai lea. O i la tau fo i saan tau vahin, i le tau vanga o le Miss Samoa New Zealand, ia o le Miss Samoa po le tau salau Samoa. Ia ma le telo i si tangata tau ta ua lola. Sa tapereina, ia ma foina o lantu lai, e le nei alo le tātou tru. Ia whamai o ia sa iai i le solo te te ele pei o na sa whaanga solo. E pita iane, sa wha pēr lea o na whana se se ai o ia, a o tau ma whai leo leo. E pu e ina ma whana ina, ia se tanganta o lea na lanto maita wina, nā luantu ma se a upenga malosi. E wha atupu aini manuanga, ma sa ia te whana ina nisi o tanganta. Ia, tālo whai, i lea alo Samo, ua maulo na soifua. A o whaatino lana ia te tau. I te tonu o le malo tele o Amerika. A tonu o se taimi e muli ane. O na whapelea o na whaanga solo mai ai. Ia le tūlanga fu i pe o ne iai. Ia se suenga. Pe na tonu, pe na sao fu. Le whaatinonga. Po o i lava lea na whanaina. Po le matanga aluenga o leo leo i te tonu o lea ai. Ia po o le militari fu i o leo anga i atu. Ia e se taimi e whaatino i lea suenga. Ai mo le temi nei, wha mai se langa ngole tua, i a hinga o wō mai masani, e lantou te vava la lata, ma le sunga ia afa alu, ia lea ua, wha pe lea ona ma wailo na soifua, a o wha atino, lana a ia te tau. Ia antonu e leise sina mafofowina e wha pe lea ona tupu se mea wha pea. Ai o le lanolangi lea antou te soifua mo tātou olai. Ia o mei au lewa tātou wa ia i le riwai tau. E le nganta, i le whewesi ia i tutonu lava o antunu u lantou. Ai whapea foi, ia lea antunu u i lea antunu. Ia tātou wa i leo swa inga lea no swa ia i nei. E isa la elu lea antunu o Iran. Ioi, ta pomu o tuai lea antunu o Iran, manunu a ma liliwai nisi o lantou ta iami. Whaasanga mailo ma Iran, tawhanga mailo ma loketi.
ua fiu mo le mea foile le Iron Dome ma Israel. Lea na tāperina i Amerika. Ia maa lantou vaatau. O lo whapea lea o na whaopea i ngā taifale o Israel. E tawhana i lano lo ke tina tawhana i na mai lea ele malo Iran. O le mea te whawhitai ai me i olo tupu le nei waitau. E le i ai lava se antuno wa apa i se pomu atomika. Ewe, o i se pomu nukilia. Awa o te whai anto le taimi lava a apa i se antuno i se pomu nukilia. O i nāla o le antātou wa iailo, le taua lona tolu o le larola. Ia mai, po o whiama whia ka kou kia ngai iai. E whao ngā ina lo i se antuno pomu nukilia. Ia o te lei. Le hafa ina o le tātou larulang. O le mea pito sili aino ta whaanoa noi me i olo tupu mai. O le mau ai fua o soi fua. O tangata lau tele, po o tangata savili. E le aini o lātou se, e le aini o lātou wangasala. Ai o le vai ngā le piko i runga, le lātou te whaia tonu. Ma mau o tuai ma soi fua, o tangata lau tele, e le ai se angasala. Mai le ai fui se pi i tanga. I mei o lo tutupu mai. Talo sia, ia wawe mai se taimi, ia maua i se tofi mali. I le tele o nei mau mea, o lo o tula i mai, i to tonu o le lano langi o lo e soifua, ma o tātou o lai. E ora mai lo lei tonu o tātou mafutanga, ma tonu o tātou nuu mafioanga. O le ale mele kupu yanga kore ke mingi. I le malo si o le mele o le sawa sawa. O le whaiangi e lea o le kala o lea. Whaakupu wangi e lea kala e tusalava pele moi. Tusalava pele wha maonia. A whaina tuwai a inga o mafutanga o mea sālere. Ia ua makua male pele pe umarangi waika. Ia maua pele tātou o tunu o le toa fi malie. Ia maua ia le on sai ma le lava papale. E le tūlanga foi pe ona e le tūlanga tau polokiki tono Samoa. Tātia pe le polokiki rang polokiki rang kou. Tātou usulu kanga kai alwe whailanga ioe langa alwe. Va ai po malolosi le leile whanau. Va ai po up to date ala tau tui. Ioe. Va ai po o totongi ala tau pili. Va ai po o whaile pepa o lau tāwali. O le te muli na whai ei ia se afui. Full service o lau tāwale. Au whape i mai pau o lau tāwale nai te whi masa wa i soloi. Au. Up to date. Le tutongi o lau whale. Le nai te au mauai. E wai le angar kako apa ke li mea mamao mai tātok. Ai umangi. E le apa mai la vaenga lai o mai e whaile mea. Ia pe a kupu se pe whea i anka kupu. Ia e sila fia mau tātou ilo. Ia le be ngaka i le kako kulei mara kako kamawhai. Ia ma le be tauna wha mua moi leo langa o tangata i aso whai pēr. E oi. A wala popole kele i mea whai kele. Ia i se sila ni lontoi whani. Po wha pe i mai. Ea, o a mai wha malama o lofara. O mama po parapala po ngā lewe lewe. Natu le mafutanga o e mau. O e mana tua maita o tu mauita i lo fatu. Sao se aso, tatoi fia vai. Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe. Tamo sao songi mana tua.
fai olea la upele wala malena le fa no ua foli mai oh hiawe lo ufatu ahulufiai lengao sa wale mafaina tini lufia vai I find why fully to mai le fia wa ina vai vai usue e fully mai lo tu ala pele hotele tu na oe tau sao songi ola fusi iamana tuai usue e fully mai lo tu ale polonga tale lava afai olea la upele wala malena afai olea la upele wala malena Super Malina, Josh, Toffee, the divine only all of us, white eyeing a woman, my sonny, Sugaya, Afa, Lo, Afa, Elangi, the Falling Man, not a father of loving man to Yana, too late mine, the Salt Lake City, Elefa, all of a yes, so. Lower Santia, loose from Malaysia, Midutum, Elaine to line Tassi, to up for the Radio Samoa. Faasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a loa fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le afiafi. Tua tusi o le Tassi John Gelter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're pregnant, getting immunised is the best way to keep your baby safe from whooping cough. You'll be passing on your immunity to them. The vaccine is free and safe for mums from 13 weeks of every pregnancy. And for all you dads and partners out there, make sure you and any other kids at home are up to date with your immunisations well before your little one arrives. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your midwife or trusted healthcare professional today. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wa whātau molo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhali. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Pe I meli le info at tlmarketing.co.nz moni si whamtalanga. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV, a mata mai le vanu se fulu tāna I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tāna I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu ia te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngā luenga tu mau.
Vili mai loa i le Car for You o Valselau lua fitu whaiva o no malu. O Valselau lua fitu whaiva o no malu. Po le tuatusi o le Tolselau Great South Road, Manurewa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alofa tatou tunu malo le soifua manuia o le amatanga o le nei fo yaso te fata alofa tu yeti oe ma le tatou pol kalame o le areto leola. O le tusi fata o te luas fultasi fa upesifulu ono fa pea o le tangata ua sese na i le ala o le mafaufau e tu mau o ia i le faa potopotonga o e woti. O le upumo o le asole nei fa pea o le faa fita uli o le manatu mamafa. I loa e fai tau le mau, le winga o le mau, o lo tau tala i tangata fo ilea e le wha mamafa ina me ta ua e ao na wha mamafa. Kama fo i e mangaku mai se mea e le loa o le melea e tupu i le wha fita ui. O le winga fo ila leo le fai tau e ta ua mo i tātou le nei aso. O le tangata fo ilea e le tonu lona manatu i se mea ta ua e tatau ona fai ma fa mua i lona soifua. O le fatita inga o le me foi le o le soifua malolo ina o le tangata. Wai loa e ai kuspa ia fa pianisi e fa le fa le nganga le mata upule le soifua malolo ina. Ai o le tele o foi tau le tuspa ia e fa ta ua e le tua ia lo soifua malolo ina. O nisi la tangata ua vave o na fa ina mama mai. E le onga o le le whakukua pe ole, ai onga ole le lava o le whata waina o ia, o mea o le tino le nei ilona soifua wha le tino. O nisi tangata, e le o ango lava ilo latu soifua malolo ina, e le taitai o naru, e whai se siaki i le fo mai, e whaatalitali lava, se ilonga lava e kaupe le whaku, e ki o whanonku pakaku lalo ko wuka ngiva le ulu fato a makalole o nga popole ia malu fo mai e faisa na siaki ai ole mea ole tangata e ta ua ile tua lo soifua malolo inga mai tau le saufu ile kue e kau fa mangako ki o ele mele na ole mafau fau nga mai le tua mafau fau tonu ile tangata e ola o ia so uma ma va ai lo na soifua malolo inga ele se mea le tua fai o le mele na o e fai e ke va ai lo soifua malolo ina ate te inga e ilisi a tinata la vo matu i kalesia o kasi au malosi matu o ye pia tele na latu i matfali pia so soani i o le malosi o stina e tina ele matu tele tala vo la tele limas fululona lona soifua ale mele o ke va ai e sitina ole causa mi malo si me foi o melo lolo se tulo ele pole melo lolo ai nei mako wi a se tulo ile fale ai le fi ai e mai fi ai me foi o tino manufasi a melo lolo foi e ole pisupo o fi ai pisupo e sting e ai nga pisupo o fa kula ai kingo le leila va malos ai ke ai pisupo le sia so ave mai fa longo ngi valoro o ia mai longa mai masangi le pi fa longo longa uru pela ma lepe se tulo le uru ske e fa kula il patala mal makoang sole o e alu fa so siaki e ave mai mi ai ele ai ka o alu fa sole o le me ka uma fai e ke le fa kali se e pongisau vai pe se e oso lunga lo suka pe se makua kau i lunga le fuo le le koko le me fai e fai malu e fai le siaki wa tele te ngata fa te inga tele te ngata o ke ia o oso le mai koma e fa pena fo inicio matu e kalesia e nei e isi te ma fa sina le batu ana oso le mai na monga vao malolo oso ko e pele lo fise ma ai va mau lunga le suka le mau lunga le toto ia ma umai lava koma
pe tasi pe lua vai aso ngal fale mai umai ale ola au tangata malos so le songa foila e mafua mai ona ole le fata waina po le mana tu mamafa ile mea sili ona taua so le lu ila mo oe e tala le tangata mana ia no falongo ia fa pe mai a e fie so fu ubi ma e mana o te va ai le manuia o lau whanau ma whanau o lau whanau ke loa whai ma e alu e whai lau siaki i o e moni ta ue te talo umalawa i tātou te talo i le tue lang wha malolonga a le merenga i ki kaunga whai e ki kakalo i le tue lang wha malolonga ma i tō anga wha mua le mea te taunga wha mua alu e whai sau siaki Weva ai lau ka vale fa pe lau ta vale fa fiong fa siaki lau ta vale tausang ma we ma ta vale ye o ko anga ye fa siaki o ngo ma singa ka un fa siaki ta vale ai al fesiri mo a ko ngo siaki fa fia lau ta vale sua fa me ka o le servicing lau ka vale o nisi la tangata e siri akur ka ur ka vale service fa fia ai wo fia ka usanga ele is service mo longa lava soifua so le upumo o le asole nei fata ua lo soifua maloloinga ai aua e ke mangaku mama i le mea sili ona tāua le tua au mai le mafaufau tonu ia te i mātou e fata ua e lo mātou wola i le tino au ai tāua ia te oe lo mātou wola i le tino whapei o lo mātou wola whaleanganga whafta Yesu amen. Ang
lo soifua. O le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Sila no kala ya kea u eke koe fo i mai ama wana ko kongi vai ya soka e kasi ma e ka ngai la fo mai ka fa ama vai songi aku songi mai ma e say bye bye a kole ma singa au o e Teresa wa e se love vibe movie ile kaya po ai li kai kai I am reply mai ile leva ole po wa ngale good night po a e winga ngai me kinga ma yo lo fai ai koe fo i mai ngai Mamu elele kai faingaka ue mama wakulava uki walelela aluloa aise wasili ailo kalinga le kama fukanga uke ofo ilole alofa if you're right ole mafua anga komule likeli sanga omusukele ai posta ko story nga olo maka ekele feel like find my nga kepisi ai over ai kusunga nga ke online hey kai find nga Fofa ke faya ko nga isa ofisa o leva nga ulele ya ko ka fafsa nga ese e kala mo sa o ma ya ko la mele ku puile vale afa yo sisi o kele ke ya ka kala sa o mai ai lo fe fa kali ya ko kele ya mo mai o ma ku lo fa o ma lo si o ma ku lo life o ma o belongi e kele le kai faingaka wale fama ngilava okay wale fa soy fuwa I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa iyo maka wasili ailo kalinga le kama fukanga uke ofo ilole alofa iyo maka
be fai o se kiki ke le mau mea e ke fili fili ai fika ele fu le sale vai e ka o se fai rupula mai fili mu o ko mai kia ma lu e ka se fer fam ke mo fika lai mai se ba e fia ai foi la se da lo se fu fu ma la me ko se ma o se e ko for so be au ke au fi foi fa ke ki e o suma so le spau pau a se si mai la e o mo so se ka fa fa oh my beautiful manana you're the only one and me me time oh my beautiful manana you're the only one and me me time la ulata oh my beautiful manana you're the only one and me me time la ulata oh my beautiful manana you're the only one and me me time
Se whakamalina o paunga ta ilongo I pule I le dei vahengo lea so ta whea I se vaapupo. E langa tai lea o le Tomato Brothers Beautiful Manono. Ina wan to e se fulumon tupu minuta se kone o na tale o le July lua. E whamalo si antu e piki mai le whana wa onga o le lewa toma whaiantu le tātu polokalame. E au malu mai iha nisi o vaenga e aona si la fia. E lo o topa I amalo o toman. E winga I mea lo tutupu I Samoa malena langi a toa. Whatalo whatua se whaopoponga le nei o tātou tāla fō mo le nei tū la Milo Radio Samoa. I tala o tomua, walipati mai nei le ofisa o leo leo le maalili wai o ni tangata se to o lua, ina wongoto se vaananga I atu I se tasio no whanga I latane I pātea I Taranaki, I la amatanga o le nei vai aso. Mai ripoti e ai le tatonunga leo leo le tasio tangata na malemo mamali wai lea whaalavlave, o se tamai tite ono tau sanga le matua. Ta ua e to o tolu I lātou na ngai atu I le vaa I le tai ao le aso sa. Ma o ngai atu le lātou sa I le whaitu o pātea ai mafuli loa ma le vaa. Ma ua o le itu o pātea pā. O se tasi leo vaenga e ese le matau tia, pe aho o ina tatafe tele le vai tafe. Na whaato ato e maua tino o tangata ne e to o lua I le lata le awa uli o le aso sa. A o le tasi o tangata to o tolu ai I lātou. Na avatu whaato pe tope le whale mai mō tōng fitinga. Whamanino fo e le pule nu o le tū saute o Taranaki a Phil Nixon e iei lava taimi e le saunga le mua le vai tafe tusa lava peale o tatafe le vai tafe. Na ia whaafetaia fo I tūlanga le tali atu au o nanga o whaalavlawe whaafua sei, ma I lato umana o whaatula lato tau au so swani e sa ili I lato na leiloa mai le vaa. Whamonia mai le vaenga le Coast Guard na whaatumu I lato na ngai atu I le vaa se pepa whaatumu I le ngai atu I le pātea pā, ma e maua sa mawhai na mata I tuina atu le vaa. O lava I le taimi na mafuli ai, le vaa I le tai au le aso saha. Wa amata whaalawilo mai nei le toi mawhai ai e se tangata o na toi anga I atu e whai se te o ngā tupe, mō se isi tangata. Wa amata whaatino le tūlanga e whale tupe tstele I to tono New Zealand, e au fia I whale tupe le ANZ ma le Westpac Bank. Ta ue le ANZ o loo mawhai pēr e alato pāanga, o na whaanga masini tala tupe ma masine te wai se leni, ma awala whaatere konolosi o le transfer o se leni online ai na o lātou lava te o ngā tupe. Ma te o ngā tupe o loo iai le whaatanganga e lātou te whaatinoina. Mo le Westpac e tā ua o le ata pāle card. A le tangata e whaatino le te wino o se leni ATMs a mata atu le masino uni o le tausanga fōu. Whamanino o le ahanga e whale tupe e whaia le tūlanga ono le mata I tūwino tūlanga o awala whaatere konolosi. Ma fuafua e tali atu I awala whaalātua e pei o money laundering, a ia wha mausa lile sa valia ai e tangata o ta iala mtu la fono, e te atu I nei whainga whaasuru tu la fono. Ai ua wha alia le toa tele le tala whea ngai o nei swinga, ta ua o le toa tele o tangata e wha lango ma mawha I tupe o lo lātou tauli maina, po cash on hand. Ma o le toa tele o ia tangata o tangata mātutua, e lātou te lefa o ngā ina au wala wha te konolosi, ma le tele o masini whatala tupe, ma o le a whainga taia lātou o na wha tino I swinga, ua o mai. Mo le whale tupele ASP o loo whaamawina o loo iai peo lātou awala fisosani atua I tangata lau tele. Ma o loo whaatanga lava o na whaia e nisi o te ngā tupe mo isi. E whaonga ai se ID. Inisi o tala o le masino nove mo le tausanga nei o le ama whaia o na whamalanga ai I lātou o loo umia tuis fo lau saina. O loo iai fo I se visa e malanga ne ai I au se talia. E mawhai o na lātou malanga mai I to tono New Zealand e au noa ma le whai o se visa. Ma o le a mawhai o na lātou Asia ma ulwhale mai le atu nuu le o atu lava le tolu masina. Whamanino le minsta o whamalanga inga ia Erica Stanford o le a tilo ma tanga I lava I le whaataita e ai o lea whaatau tenga. Ma po le a fo I sona tau nuunga. Ma o lona whaanaunaunga ia sanga whaatupla ia le numero tangata e tawhau mai I to tono New Zealand. Mai ripoti o le tasi o mafua anga wa amata whaanga solo ai ia fuafuanga le malo. Ina wa maua wha maumonga le sili atu ma le lua se lau whaase fulu wafe o tangata nuu saina na whaimalanga ma Asia New Zealand le tausanga na te anei. O nisi o suinga le whaimalanga mai ai o tangata nuu saina e au fia le ave ese o ai ai o le tauai o na aloa ia e se lo ia le whaaliuina o pepa malanga mo visa po le removing of certified translation requirements for visa documents. E tu ina atu le fisosoani I saina mo whainga malanga po travel agents. Whamawina e tasi tesi mal wha piliona le tupe na sasa mai I le tamau a ingo New Zealand
e mai le numero tangata nu saina na asiasi mai te tono New Zealand ila amatanga le tausanga se ia pa ia mai le masino mati. Nisi tala mai atu no maua nei reporti le amatai o fuafuanga. Le tawhi ai o na toi ulfale atu o le tele o tangata no mai atu no ese i to tono o Amerika. Ma e tolu sulu ono atu no le ua awhi ai manisi o atu no le Pasifika. O whaupopo atu i le lisi o atu no e ono tapu le toi ulfale atu i to tono o le malo tele o Amerika. O le anu mera e awhi ai le luasfulu limo o atu no mai Afrika. O le tele o atu no mai le atu Karipiane. Po le Caribbeans, o le atu Asia, mātun motu mai le Pasifika, e pe o na iai tonga, tu walu ma Vanuatu. Ta awai reporti mai le New Zealand Herald i le whaasisilanga na whaalia ai le mai asainia le whailautusi au au sitete. Po le Secretary of State, ia Marco Rubio, ma utu ina atu ai i maa lota i tasi o loa afia. Le onos fulu o aso e amata ai o latou fo i loilonga, ina ia o latou au sia la fua, ma aia inga o whaata atitia nei i tūlanga le saunga le mua i tūtua oi. E au fia le whaatino le leo i loilonga i tangata e whaanga se ID po le vaenga o ta o le Proper Identity Verification o le tui titia o visa mo tangata mana na o e wha au pe o na iei tutono Amerika po le Reduced Visa Overstays ma ia ngānu lue fe oe ai i le taimia tipoti e tuai se tangata po le Cooperation on Deportation. Whamawina o nisi o atu nu o lo iai lea lisi o lo a awhia ngā yuinga whaasotu la fono. E pei o le tau whaasese, o le ofaina to sitiseni mo se leni e au noa ma le whaia o se nofo mau. Ma le maua ai o tangata anu o lo a awhia ngā yuinga le whaasanga tau atu ia Amerika. Ma o le ipotia foi le ono alo fia ai atu nuu tapu nei o i lato o lato talia le toi tipoti atu o tangata nuu mai Amerika. Ma nisi o malienga o mai a whaatino. Ele o mai loa taunu se aso a o se taimi amata whamaluai le nei tapu e Amerika. Mai tala muli o moli mawina sala wai i lunga o penga te whailangi o tu singa mali poti o ofisa whasala o Amerika. E whamaunia mai aile maliu whafose o le li o Arthur Folasa a Lu. O se li i longa i lana tale no sui i la tu Pasifika ma le tele o atu no o laulangi. I lona whapentarani eina o le fashion. O le li o Arthur po awha i loa aile to a tele o se alo Samoa. To sulu iwa tau sanga le matua. Mana maliu whafose o ia le afiafio laso tō nai. A o iai i se tasio sorta se ena whaatino Salt Lake City, Utah. Le No King's Day protest. Mai reporte le KUTV a Amerika o awhana whana se tasio tangata na ia whaapena o na fisoswani atu e tausi le file mu i lea sorta te po le vaenga o ta o Peacekeepers. Whamawina o le o ta whiama mōlia nei leo o le li o Arturo Gamboa, luasfu whātau sanga. Ma i moli mau e whaapena ngā i atu Arturo ma le whana sa vali sa o le to atele o tangata o lo sava vali i lea sorta te. Ai whaapa loa ele Peacekeeper le whana, lea o lo ta ua nalawe ai a whaalu. Wa amata nei su e ngā leo ma le ofisa o lo ia sili i lea mata upu. Ai ua mōlia nei le li o Arturo Gamboa i le whasio tangata ma le loto iai po le murder. Moli mauina o leo lo mōlia matua ia na fia whaatasi i le taimi na whaapa i le whana. Ai o le fisitele ua alia e mai. Po ai tonu le Peacekeeper na whaapa ina le whana. Po le a foi se fuafuanga o le a whaatino i lea tangata. Ese mai i lea li o Arturo lea ua mōlia nei. O lea li o awha o se alo i longa Samoa ma o lo soifua mai pea si ona to o lua ma si ana whanau e to o lua. O tātou telefona mo le nei tū la o lea songa fua whaaftai whaafonga mai tō whaasoifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Yeah, TT the artist, Club Queen, DJ, all the ladies, 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 all the ladies. Pop, drop, work it girl, work it girl. All the ladies, 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 all the ladies. Pop, drop, work it girl, work it girl. I love to find a ole ni esa fofa.
elalo te work na kama sole resiko si aki uka ile maumanga alo unga idefa ariangala ufikara esea ule maumanga ego maila ikama ule ngei au manga sole ego mailo ile uima ya madele pala emu madebe asa asalela oso igele maso le yanga de basole kama eva maikuile oso ego wile le ika wile le maso ope akale fama ifika ikingo visa asa kama ipe wala ase yo fama kala le winga olenge kala kukusa ole ofisa ma ile maumanga au onga filiva ama mawa baba mujanga enga kalopima uma aula pele ko anga ole olanga ese una lava tangata kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko si aki uka ile maumanga alo unga idefa ariangala ufikara esea ule maumanga ego maila ikama ule ngei au manga sole ego mailo ile uima yama isape faima umanga kausi ainga pe ola maka ase koe fa longo mai kama ako mai papunga ma pa ufanga ugo silifa afe ange ule maumanga ua ingo eke ile pala eke po ia enjoy le olanga kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko si aki uka ile maumanga aluka amua mumai madepua salua ole umufa akali le malanga alaba makuweka maise au paka wa uli paru sami headshot ile tua belangi aingi papaka manupa lolo wangu moe vai ai kamaka ngungu ile sami sole mala para oka makisa mo amangu ile malanga kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko si aki uka ile maumanga alo unga idefa ariangala ufikara esea ule maumanga ego maila ikama ule ngei au manga sole ego mailo ile uima yama Alawa sfultolo mala familiu tawajai nei le tulai lua ile di vai ngola woli mole antelanga nga fa le fianga ya le lua yali Aisha huch mo tanto telefo e bi ora sa e fa fonga tuai swinga ba li o tanto telefo le wa se mai le tulai lua ma le tulai tolu telefo e le nga ngana sa mo le tulai tasi o telefo ya ma tala tala ngala ngana perita dia ya tono na wa sa ni tu man tu e pikil fa na wa o nga ile de ya woli la songa fu ja fai mali lo sa ai se fa le tono lo sa pe wo e mo mi sta vale le ring foi win town wo le tu sa na o te pole lo wa fa te sbai e le to fa ya le ala o kuso fi le yo le to tomala o danga ale Enterprise Motor Group e merkau o wa fo i se lan to li potti ya fa tala van le tlinga le ala ma lo le fa yo fa ma lo le sa inga le wenga la mtango li yes ya ma lo pole tawa sa i ho i lo to fa ko mua ya wala va tanto ina so tato wa no ya ka ton pol ngono na le me uma le weekend ya wa fo ile se ngai fo i tula mo malo longa le weekend malo le so i fo ya tanto te tau fai fa malo lava le ala u te lo e o le sa e pisil fa un ole ya so na mai le tapo in ola wa fa un ole so le
i lava na tūlua le masoa ia e paua tanga ia ia o tangata matamata ia o la e mangua a fiololo hole o la manga ia la e fai ina ia langa na ua hole o takamala ho ia na lai ona le tūlanga le ia lana maua vanoa ia ia o paua le koe mau kausanga pou ia mo le tamisa kai so ia le kana le fa finga fa e ki nga ki nga ki ia o tulanga la le ia langa le ka ke pe no ta o ka ko le ka ke ngai ta fokle no winga de la ka ko ko fa mo popo ka tis man ka ia ma ka ku na ro fa kale ta po ingo city tulanga le ia final weekend mai la to fa te tala na fa matai samo o le la mako wo mo boli le lo i le World Crusaders ia le fi au ta wole da e kam fing fa no lo kan kai li makai ia ma lo le foi le foi ma lo le sa ia o le tanto ia ile ne ia va so fo ia o le mana io le sunu me o le la foi le uli ma ai sa i po fer ka le manga wai ma o le lava ia e vi ia le lo fo le tu o le fo ua a ko mo nei ia so le mana ia le mata na fa no le sulu mata mo fio le la ia le li o le fo ia tu la mo nei ia so le ua tu ka ma fa na fa no fa si ma lu to atu no ua ia o le tūlanga nai pe o le iai ia ola le ama whanwhana o le tabat. Ia pe ia le se mea o whale kongu fui le tai au ia po le pōfu i langa i antu i ngā ruenga ma tūte ma whaiwalo filima o le manu le tadu. Ia o mai asu whirangalo wa a whale masino uni o a mai le tautua le Enterprise ia o a fui ni vahenga o tapereina mo le malo Samoa. Ia, whaapitai mo le mātua wanoa ia atalo watu fo i le apong anga mau se o tātua tunu ia i mai mama tele se ia pa ia nisi fo o tato whanau ia mai fo ia le to telefone o se malo se tato atu sa fe fo le mato o nanga le weekend ia mo le toai le whaatai ma le malo ia msui o le pulenga ia e whaatai toai le lo se tato atu na sia le mato o nanga ia tulanga fo e tau sa i dingo ta vale ia o tulanga o tatou promotion o lo whaawawa tulanga le o tatou cash bonus. Mai le awhetala, mai tolu awhetala, ia, o le cash bonus fo lea, e mwhai on whaunga e discount le ta avale, pe whatau e fo se warranty o on-road cost, ia, po o nisi fo o tulanga, e mwhai fo ona whai wha cashback fo lea, transfer lau account. Lona winga la, e whai lava lau filinga tulanga ia, o le mea lava e fina ngalo iai, o nā fōi e fōi e pule lava o e whainga le pōnesi lea i le cash lea. O tūlanga i tātou tāwale, ia, e o le ua, mo i lātou fōi o le ua, na o mai le lava iaso, ia, o le si iatu lo ua whainga o le budget cars, ia, ma le iatu la pola le a fōi a o iso stoinga tāwale. O no winga le yate o le mo ye tulanga fo le tele ta vale la los fuate wa la volta wa sosani fo le malo setato tunu ya le o il tulanga fo le fa so tulanga fa pe ya no ya ta vale a mata mare ta fitu afe i va se la iba ya valu afe ya po tulanga fa pena ya lo tele mano no eta ta vale na ya me se lava ya tulanga fo le mo la to ta vale bo bua ni se fa nau ia po se ta vale fu le a run around po le mo le ainga civil pension tulang kapia o lo mo uma le tato lo toalia ia o le tato stop o le tato ta vale fu le o le hybrid ia ma tulang fo ia ta vale o le full electric fu le in le fu by tau ia o la va ma mal pension tulang kapia tato piki apu o lo telefone tato piki apu o le sta vale le o lo tele na alu fo lele ona ole so telefone so tato tu no i me fo vai tau fi a tu la papel e lo mo so stringa ta vale tato lo toa a pe fo ele mo se tai ia ma ne ya so a bola va no ia su mai tato wa tala no ia me se fo tato ke lo ai nei i manukau ia ma so so ani fo tu la ma tau sa lingo sa mo le ainga ia o
tātou tūlanga māsani la te fia whaanga i oila finance, ia o nei ka finance tātou company, ia te ma se a whai tūla e le tūla, ia o maui, maua mai ia tali o lau tausanga, tūlanga whapea, ia mo lātou fia whaanga ina, ia finance, ia a whapea i lau internet banking, ia e mwhaianga na o lo laisene mana o nia, a mo i lātou mātua po lea e le internet banking, ia whai ona su mai mātou mātina o le bank statement. Ia, mo nisi whaamatalanga, ia, o le mātou e tres māsani, e whai ona e su mai ai, o le 5 ono pitu, i le 5 pitu soru, i nei Great South Road, i Manukau, ia, o lo vili mai fo, i le tātou telefoni, o le Oval Selau, ono tasi ono, tasi vale, ia, o te o iai li pesini, mitu lama papea, ia, tai, ono mo male sunga le lipule, ia, Terry Kuhn, ia, ta mafo, ia, tawo papo, ia, mato, wauna leo le ala, ia, mo nisi whaamatalanga. Ia, whaatai tele lawa i lau, talaina fonga mua, mo le mato wawanoa, o le itio, mo le longa puia le ina fogi o le tātou atunu, i tūlanga fogi whai loa le mato tautua, ia, fonga mau fogi se tātou atunu, ia, ia manuia tele, ia lawa singo, toe nei asu, tātou toe wheloa, i te tau mua, ia, i lona alofa malona ngalei, ia, manuia nei asu, fonga mua. Tātou mai e tasi pe ona e talai le tō wha i ale ala a kuso fia le lei o le tautomara o dangana ale Enterprise Motor Group i Marukau. So ili ene ai so sa, wale nei vai tau, o le tausanga, o le ua luse fulu tasi mala awa midote, o te ene le tu la e lua. Tasi lima i watu. O te loe te leo tau le wha pia mai. Wha mole pole ale teimi mole tātou whiloa inga. Mole whionga ia lilo mai awa mai na vai. Tonu o se awa noa le au mawale nei. E wha i loa antu ai. O le wha ngā salonga o le wha msidonga. O ila antu wito o no leo lo whaia i teimi nei sa momo le lima vai aso. O lea o lo o tolo po. Na tolo po mai le vai aso da se ima vai antu nei. Se ia u lia le tai au an tai au. Ioi, o le wha masinonga o lo wha ngā solo i le 5 vai aso. O i lanto wito ono ia o lo tutu la i nei a lanto lo ia i le wha masinonga i Samoa. Lea na tolo po mai i le aso whareile. Tanto te le i mafuta i le aso whareile. Na se i mawai atu nei e a pita iane. O le talalata maina e winga i le tanto wha masinonga. O a uma ni mawhauwhonga ma ni matematenga po a ni whaafātala ua e whaafafonga iai. Ia, se i kako whaakati. O le maua le tala, e whaapea mai. O le tai au an tai au. O lea o le anto e whaawawaita o le manga. O le whaamasinonga. O le ua mai awa i aso i tolu. O lona winga. O le vai aso lona wha, le vai aso le nei. Ai vai aso muli muli e iloa. Ia le vai aso faupe an tanto au lia. E le lofa malanga leo le tampa au sili ilunga. Mo tanto la vai tono ni usila. O le vai aso pu nei ngā ruenga wa onga fo i le whanau. Ai sea. Ia langa fo i o le i le aso malo lo tanto i le aso le aso nei. O whai ngoina o le matariki. Ia po le aso malo lo lea o le tausanga fo. Tangata whenua po tangata maori. Lea na whaantuina i le vai taimi. O taita ia le mwhawhainga malo a New Zealand. E le pantia le Labour. E lalo lea o le taita inga le tamaita i pālamia i a Jacinda Ardern. Ia o se talala tamaina i a tātuli poti mai Samoa i na di te. Ia ua aluro waso a ko e kāringa. Ia le li poti mai a liro mai awa. Ai le le iale ta ua tufoi le le iantoi. Ia o ne anu leo o e wha ua ngā ruenga. Whai au tiute o whai wālo filima. O le piki ina mai o le whanau. O le tāpena ina o le lantou tau mafa. Ia e misele koe wha vele inga o koenga mai le ko ngā ia ngafi. Ia o ngawa e sila fia mo tātou iloa. O tele iloa po le ale mea ua o iei tau le banga o le wha msidonga. I Samoa, le anga o le tele i nei i le aso whareile. Ai na pauna o le tala mauti noa. O le wha ua wina i le wha msidonga. I le aso antai au i Samoa. Pe antanto o le lofa malanga leo le tua. I le vā le temi nei ma le i la e tolu. E iai la o voucher, se lautala. E fia avatu ma oe, mai le company ale e Veni Pacific New Zealand Store. I o i le no whangawhoi le tele ia mo meo au nanga.
I le malai va. Le o kongu la na mele whaakari ei pases. Ai le o fafu. Le mele i le KFC. Ia ma le Taco Bells ma le mole meo le afoi. Woolworths, le whale o lofo i le countdown le utoi whaingo le tebine i le Woolworths. Ia o tonu la i dai au ta whantu o le afo. O le warehouse. I dai whale o lona i dai le wai. E sea i le mana wape. E se le no whanga le o tu wai le tanto whale o lona o le eveni. E le kako vouchana. E maua lo wa vanoni. To e maua malisi wa vano. I le aso tofi o le riva yeso. Le angalele i whaia kako giveaway na i le afo. I le vai aso na se invaya tune. Ia ai aluma e whaafunga. Ngā ruako ar vesidi saun le ako manau katu. E ke i vo ia mami lo vex. Mami. Ka o le la whaila u saun tiao. Ai lelo, e le ima sau kupe o arua. Ngā o lo kaimia le ngā e wala au maia. E karila u siri pe sa apele e PCC.
sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawale. A ole me Pico City. E ngā le lua li makalalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale o le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. E fia le fo SJC valualu mauso malisi e whailo antulana sa ili ngā se leni e tawala i le wakafoni o le awhaia le astona i aso 5 Julai i le Barry Curtis Park i Flatbush. E vala au whaaloalo tua i a inga mawo o mawhtanga alau mua ese ai maisalo tātou a inga malisi tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao mo le whailo aina o le 5 tausanga o le kolisi o Sangato Iosefo. Whapea le whaaua wina o le polokalame o skolasipi mo a onga whelela malisi le rei tausanga. O le sini au tu o le 5 tausanga o le sulu o le wha moe mo le kolisi o Sangato Iosefo. Malisi e ua mo mia e le tātou lau mua loa au so swani. Tulai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi le rei wha moe tā ua. Awale atina ina ma le wha le leia o Sangato Iosefo. Wa wanoa pepa e whaatino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu ma mangele. Pef so tai mai sui o le komiti i le ovalu se lau o tasi o nono o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Whamaruia le tua i lau anga le lei ma ia maruia tele le whamara tuina o lau fitu 5 tausanga Sangato Iosefo. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Le Little Feet Childcare. Tatala i le asonga fua a ngā i le aso whareile mai le fitu i le tae au, a ngā i le ono i le afiafi. Maua le awanoa o le pepe whato a whanau, a ngā i le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu i tūla, e a onga i le tamaititi 3 tausanga a ngā i lunga, e a unnoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo i le tae au, matoi mo moli i le fale i le afiafi. Maua fua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Whasota i loa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Miguel there. I say girl position. Tell me say the position. Girl say you the position. Yeah. Look back it up, girl. Position, girl. Look back it up, girl. I man as a bedroom bully for the girl pick it. I man as a bedroom bully for the girl pick it. Big top girl is man a bedroom bully for the girl pick it. I man as a bedroom bully. Every girl is tell the girl.
so kongalina le to fai today mati and junior vai lua ma DJ David le vai ngola oli fa mai o Samoa ia sola ia dai te sila fia mo tanto lo tanto ia sola na ma to mai le pisi o lungo le sa ia ma le konga va ia kai minge wo fi le mele wo ia tanto nga misi ar kamanga pa va ila ia anyways, o le mo toi lusfulu lo midu ton tano le July tolu toi fa amana tuantu e le isi tanto filo inga male fionga ya li ma yava mai na vai ile so o lo malo lo i le fa msidonga o ilanta wuto ono le lo fanga solo le teminei mo le lima vai aso e ale lanto fa msidonga fo i pe ona lausi le fia i lo utopa ia ma lo utoma banu wa maina mai alfa msidonga ile aso fu right e ma fa pe ma ia alfa mtalanga tolo po le tanto fa msidonga ma le ilo ilonga o mta upu se ia ulia le aso lua le aso antaya le aso se fulu ma le fitu o le masino yuni lua afe lua se fulu ma le lima ia le ala mo se matematenga e i le vale ia na longo tu lava o le topa ia ma le toma ba ia sa uni mai le aso antaya le lope te ua vave mai o le maua stanto fa mtalanga le antaya pe apule lo fole tu e toi lo to soifua malo man to wola na uta was take me was sola ia le tulanga e pi o le fa la wi lo in mai o sui to va a le vainga fa pu fai ma le vainga fa pu fai sa mo ia wa le vai termine e le nganto le fa la wi lo ia o le alu le fa to sina la to e ye fo le temi fa ta pula e tau fia u mai le va me ia a o alo antu le tanto to wi sa mo molana fanga pano te tele i le solus fluiva o masino o kuso ai foi la me fo le o va ia to mo foi tau to i lunga i o lo fa pe mai le lipoti e ia fo i la to o lea ua la to faia se nga yo inga fo i le e la to te lesi talaina ai nisi o tangata o la to ainga ma o la to ngo a la to no ile au nanga le official commission of finga pan lo te Samoa e fa nga ina ile upenga te faila e au no se sila fia na tangata o le fa silanga nei fa mai na tu ina mai ile official commission of finga pan lo te Samoa ile aso lulo le vea so na se vai today le aso se fulu ma le tasi le o le masina o uni ina ua yeise tu wa inga fa pea o nisi o tangata o le ua lanto fa le nga yo inga lea. O le si tala o nisi o tangata o lanto tau ainga. Au lefa me le tu la fono e le fa tanga ina. I lalo o le tu la fono. Ea, i le vaenga lea se fulu ma le tolu. Ma le vaenga lua se fulu. O le tu la fono o fainga panota. Ea, o le fu i faa mana tu mai ai. Ia i la tau. O lo u mia to finga. Pule nuu po o tamaita i o nuu. I to tonu nuu mafio anga ma to tonu i tu ma lo. I le vaenga se lauli ma tolu a. O le Electoral Act. O lo fa pia mai ai. O so se tangata. Nan te faa lave lave. I le ngā luenga ale komisina. Ia po o se tangata whainga luenga o le official komisina o whainga pānota. E ono faa salaina. I le sala. E o antu lea i le lua tausanga. E faa fale pui pui ai. Ia ma le fine. Ia po le faa salanga le faa pia mai le faa Peritania. E lima se fulu penalty units. Ia pe e la via umaltanganta. I vaenga umanai lua. E ui pe a faa pia. E sa o uma wha mtalanga lai whaia pe wha mawina i lunga o le stalani. A o lea sa wha tino e se tangantai e se mai aki kaka po oki poki. O lono winga. A wha maunia lau solitu la fono malau whaia o ia ngai o inga i Samoa. E ma whaia na awinantu o i le wha msidonga. A whaia ma e wha maunia. Ia o le salana. Lua tausanga i le whanupui pui. Ma ua tau fia i neila le toi whaia. O le mele o le stala online i Samoa e whaatino ina e pule nuu mantama i tai o nuu ina ua iei le tulanga le so le makau kia fui le koe ngā mea whaapea e vai mei o le kau ave e se ila tau ua le wana mali riu mai le rola o le a ua whaatope tope le whainga o tātou le stala i le no foai a ua le wana whaatala ulantu le ofisa o whainga pālota va ailau le stala e fai va ailau le stala e fai
Ia le foi mai tau antu videos ia mai Samoa. Sole. O le foi o no fanga ia fai ai ia le stala. Ua aku foi ka ko ia aku le skala. O aku foi fai ve singa tonu yo. Meu. Ia o kale lo asoni. Ua ka we masi au fenga we. Ale official commissioner o fenga palota. E kele me fai anga ka ko. Ai ko aku ko fa le vela le fenga o nga wenga. Ia ko fai malea me o le skala le skanga ka o le skanga. Sorry. Ia, ele le yar konga fiki a ele umi. Ele kai nga umi na mea o tonga fiti. I so se mea tātou te whaia. Masano e ke sao na kai mi momua. E sao le taimi lo na lua. Lo na tolu lo na wha. Ia ai iai ale kai. E maua kai ai lau mea ngai whai. Ia o nga e wha pia mai fo ile e se e alofa. O lea e kauma whai ako o ngā mako ka maiki malea. Vai. Ele ai. Fai ua wha akoru wha rima wha au. Ele ai la ele se sasi. O le mea ngai ka o le whai male mauti noa. E wha malo ato i le komisina o whainga pālo. Tama le lanto o whainga alue. I le maa tāla fo i lea ngā yoinga wha pēr. O le sau o le skangaka le sikala le ngō o le stangata. Ioi. O le fo i ala vea mai e lalo i. Masui wha atutu. O le wha mai le lipoti. E soli tu la fono. E sui tau vā po sui wha atutu. O ni a lantou komiti, po o nisi o lantou tau a inga, o na le sitala se isi tangata, e au noa masana whaatananga, e au noa malona sila fia, mai sa i lalo le tula fono, ale ofiso whinga palota. Ioi, isi ka whau ko i me. O le isi ane mere ka ke vesi, a isi fore mere vesi mai i le vahenga lea. Ia e whawhitai. O le ua wawena lapato ia mai. Ma uan tau fia i le whainga o lea ngā yoinga wha soli tu la fono. I tu tonu o le tātou turu. O kako, soli. Ke kau ke le manga, umise me manga, ian. A fi o le ua whainga o fiona le stala online i Samoa. Ma tunu uifafu. A la fu le mea la koe whaia koe manga konga fiki. O le mea le o ke ofo. O lea kau ke kau mawhai e whai se mele lei molo tātou turu. A langa kau ke su e ko ngā whiki la. I se mea whawhai ngō whiei o na maua le mea ka ke manga awa. Ia le wo o fwoi le hako e le skala. So le ale fwoi ako wawa o yo. Ngā kuwai a ia lea. O na wha atino ma wha mai alele. Ia le ngā ruenga o lo whita i tunga iai. Le official komisina o whainga palota. I to tonu o le tātou turu. Ia kalusia, o le wa mantu lamta inga, lona winga amau. Lua tausanga le falpuipui. Ia, e kele me ke le pālok. Ia, wa e le maua ia, po a umangi mea o le amaua po ele la tula i mai. Ile mai a i o le whainga pālota. Ia, a whai o ele anga, na tausia le ainga, le te whainga alwenga. Ia, o le ngai alu whaidea mea. Sali. Se makua mafia ke lelo ko mai so. Ia wile, fa mtai o le wa mai le lamputa inga. Ia awai ni toi whaia le dambea, ma ua wha sa hainai. Ona toi whaia ni listana ia online. E wha au ngai. Ia au nanga a pule nuu, ma ta mai tai o nuu. I to tonu o nuu mafia. Ka alo sia e mo i ma wha maoni le mele. Si, o le bangi ia o le mea. O nu alu ke wha ngolongo i kousu i kau vahal tau i tu malo. Eoi. Whaafofonga le rei iai. Po a wholawholanga i au mai. Ioi, po o le ale bea e au ngā mo oe, ma lau a inga. I le a ngā i atu. I le lumana. Tonu ai o New Zealand. E leo toi maustemi o nā. Whai fui leo tāntou whinga pālo ta tausanga fau. Pe a tāntou au lia. I le i le vantu neida mai al whinga pālo ta Australia. Ia laua mai al whinga pālo ta alamalo te leo Amerika. Ia ua mai a fu i le whinga pālo ta Amerika Samoa. Ia ka koulai Samoa. I le kausanga rangi, ia o New Zealand i le tausanga fo. Manatua, o le ia ka ko kiva wei le fi avatu. O le whailonga, se lauta la voucher, mai i le Eveni Pacific New Zealand. Io e lona la ina i le malewa lele. I Manukau, ai le taina le tulai tok. Longa winga ngar kakala kua le lenga, avaku marifesi. Sa o lauta, sa we piki aku lau voucher. Ona e alu le aveila me alofanga ya mami po dach. Usile fa fofoka. Se
se whakawani ena o pese tahan puni le ni vahengo lea wauli ma le pese sa moa sila sila o le o toi vanu minuton tala o le itulai tolu o le vesili mo le voucher mai le e veni New Zealand Pacific o le ale tuan tusi o le e veni Pacific Store il ma le vale le manuka e le o lo fai mai foi le o ma le vale le o le menga ka o le kali a unka ai o le ute fia mau o le tonu wale tuan tusi sa Ioi, e pila o le official tanto wala leo o le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Manuka tolu fitu fitu tasi lima i tolu e mana o miele sali le kali foi le sa o a ko ai leo le fas kali po se afakat ya le wa sa le tanto wala mo dalova ia oi foi le samno o nese nese wa e mo mai le kali o le kan ko si Yeah. Say your Maya family morning. Number 1, John Culture Drive, Airport. Yeah, Nessie. Yeah. What le la le evenil me vale. Yeah. Ni, wo e foi mai ya. Yeah. Yeah, le Nessie, e coi fiaru yen. O e alo every week or once a week. Oh. Ja, la, ke manga o mire voucher pe ngai ke le cash ngai nga.
ai mana mia kota. Ya, le va fetai on sai melunga leina. Ia fa. Ia fa. Vai le manga. Alu wa kurve siri sa wa kor kali. Fia la como res mala o nanga ale e veni Pacific. O le whanau numero 5, 1 John Gauta Drive. I le malaiwa lele manuka. I le mawhinga e misia pe anga i atoi na. E a mo tanto uma i le manu i al tamwhi mai toi tamwhi mai. I le asoa tai au. E oi, asoa kai au. I si oki, mai koe kasirga ko vantole ni veas. E le i se fisili na vantole vean sunteni. O te mana tuaina, le pese na taina, a o e o poina u, i le siva. A o ta feliu liuai, le musika manaya, o le alofa ua a mataina. Te mawhai ea, o na ta sisiva pea, a vea o e maupanga, i po umalawa, matafa a masani, a o ta veo ai, a vea pea o e maupanga, i aso umalo Siva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe mo a u pe e se mawhai ea o na ta sisiva pea a vea oe maupanga i po umalawa matafa a masani a o ta veo ai a vea pea oe maupanga i asa umalo uolanga. I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have wished and for the rest of my life that you be my partner every night when we're together? It feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember that magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. Pe'ete mawhai ea, o na ta sisiva pea, a vea oe maupanga, i po umalawa, matafa a masani, a o ta
you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? Fali ulailo na taua fia le lao sambo le lanula nua wapena nua na abe ile lang iyo tapisa vali vali uani malu le taua fia ina ua tua na ia tua le lai taua ne souzi ete tirua na fao aneia veliuliua ile solo sama itali sama libali leile laungatasi sasala e manong yo la to la langa ani mana yele penga solo ai la foi yo la to ata ile sabi o maya tato ya samu amasio na la fanu o maya tato ya samu amasio na la fanu wow. E whatalo whatua se whaopoponga le nei o tātou tāla fō mo le nei tū la Milo Radio Samoa. I tala o tomua, walipatia mai nei le ofisa o leo leo le maalili wai o ni tangata se to o lua, ina wongoto se vaananga i atu i se tasio no whanga i latane i pātea i Taranaki, i le amatanga o le nei vai aso. Mai reportia i ai le tatonunga leo leo le tasio tangata na malemo mamali wai i lea whaalavilavi, o se tamai te ono tau sanga le matua. Ta ua e to o tolo i lātou na nga i atu i le vaa i le tae ao le aso sa. Ma o nga i atu le lātou sa i le whaitu o pātea ai mafuli loa ma le vaa. Ma ua o le i tu o pātea pā. O se tasi leo vaenga e ese le matau tia, pe aho o ina tatafe tele le vai tafe. Na whaato ato e maua tino o tangata ne e to o lua i le lata le awa uli o le aso sa. A o le tasio tangata to o tolua i lātou. Na avatu whaato pe tope fale mai moto mfitinga. Whamanino fo e le pule nu o le tū saute o Taranaki a Phil Nixon e iei lava taimi e le saunga le mua le vai tafe tu sa lava peale o tatafe le vai tafe. Na ia whaafetaia fo i tū langa le tali atu o nanga o whaalavalave whaafua sei, ma i lātou umana o whaatula lātou tau au so swani e sa ili i lātou na leiloa mai le vaa. Whamonia mai le vaenga le Coast Guard na whaatumu i lātou na anga i atu i le vaa se pepa whaatumu i le anga i atu i le pātea pā, ma e maua sa mawhaio na mata i tū ina atu le vaa. O lava i le taimi na mafuli ai, le vaa i le tae au le aso saha. Wa amata whaalawilo mai nei le toe mawhai ai e se tangata o na toe anga i atu e whai se teo ngā tupe, mō se isi tangata. Wa amata whaatino le tūlanga e whale tupe tele i tono New Zealand, e au fia ai whale tupe le ANZ ma le Westpac Bank. Ta ue le ANZ o loo mawhai pēa e alato pā anga, o na wha ngā masini tala tupe ma masine teu ai se leni, ma awala whaatere konolosi o le transfer o se leni online ai na o lātou lava teo ngā tupe. Ma teo ngā tupe o lo iai le whaatanganga e lātou te whaatinoina. Mo le Westpac e tā ua o le ata pā le card. A le tangata e whaatino le te wino se leni ATMs a mata atu le masino uni o le tausanga fou. Whamanino o le a ngā e whale tupe e whaia le tūlanga ono le mata i tūwino tūlanga o awala whaatere konolosi. Ma fuafua e tali atu i awala whaalātua e pei o money laundering, a ia whaamausa li le sa vali ai e tangata o ta iala mtu la fono, e te atu i nei whainga whaasol tu la fono. Ai ua whaalia le toa tele le tala whea ngai o nei swinga, ta ua o le toa tele o tangata e whaalango lango ma mawha i tupe lo lātou tau limaina, po cash on hand. Ma o le toa tele o ia tangata o tangata mātutua, e lātou te lefa o ngā ina au wala whaate konolosi, ma le tele o masini whtala tupe, ma o le a whainga taia i lātou o na whaatino i e swinga ua o mai.
Mo le fale tupe le ASP o lo whaamawina o lo iai peo lātou awa live sosani atua i tangata lau tele. Ma o lo whaatanga lava o na whaia e nisi o te ngā tupe mo isi. E whaonga ai se ID. Inisio tala o le masino nove mo le tausanga nei o le ama whaia o na whemalanga ai i lātou o lo umia tuis fo lau saina o lo iai fo i se visa e malanga ne ai i au se talia. E mawhai o na lātou malanga mai i tono ni usila e au noa ma le whai o se visa. Ma o le ama whai o na lātou wasia ma ulfale mai le atu nuu le o atu lava le tolu masina. Whamanino le minstau whemalanga inga ia Erica Stanford o le a tilo matanga i lava i le whaataita e ai o lea whaatau tainga. Ma po le a fo i sona tau nuunga. Ma o lona whaanaunaunga ia sanga whaatupla ia le numero tangata e tawhau mai i tono ni usila. Mai ripoti o le tasi o mafua anga wa amata whaanga solo ai ia fuafuanga le malo. Ina wa maua wha maumaunga le sili atu ma le lua se lau fase fulu wafe o tangata nuu saina na whaimalanga ma Asia New Zealand i le tausanga na te anei. O nisi o suinga i le whaimalanga mai ei o tangata nuu saina e au fiele ave ese o ai ingo le tauai o na aloa ia e se lo ia le whaaliwina o pepa malanga mo visa po le removing of certified translation requirements for visa documents. E tu ina atu le fisosoani i saina mo whainga malanga po travel agents. Whamawina e tasi tesi mal whapiliona le tupe na sasaa mai i le tamau a ingo New Zealand e mai le numero tangata nuu saina na asiasi mai i tono New Zealand i le amatanga le tausanga se ia pa ia mai le masino mati. Inisio tala mai atu no maua nei reporti le amatai o fuafuanga. Le tawhi ai o na toe ulfale atu o le tele o tangata nuu mai atu nuu ese i tono o Amerika. Ma e tolu sulu ono atu nuu le ua awhi ai manisio atu nuu le Pasifika. Wa whaapopo atu i le lisio atu nuu e ono tapu le tolu fale atu i tono o le malo tele o Amerika. O le anu mera e awhi ai le luasfulu limo atu nuu mai Afrika, o le tele o atu nuu mai le atu Karipiane, po le Caribbeans, o le atu Asia, ma atu motu mai le Pasifika, e pe ona iai tonga, tu valu ma Vanuatu. Ta wai reporti mai le New Zealand Herald i le whaasisilanga na whaalia ai le mai asainia le whailautusi au au sitete, po le Secretary of State, ia Marco Rubio, ma utu ina atu ai i maa lota i tasi o loa afia. Le onos fulu o aso e amata ai o lātou fo i loilonga, ina ia o lātou au sia la fua, ma aia inga o whaata atatia nei, i tūlanga le saunga le mua i tūtua oi, e au fia le whaatino le leo i loilonga i tangata e whaanga se ID po le vaenga o tā o le Proper Identity Verification, o le tui titia o visa mo tangata manana o e wha au pe ona iei tutono Amerika po le Reduced Visa Overstays, ma ia ngānu lue fe oe ai, i le taimia tīpoti atu ai se tangata, po le Cooperation on Deportation. Whamawina o nisi o atu nu o lo iai lea lisi o lo a awhia ngā uinga whaasotu la whono, e pei o le tau whaasese, o le ofaina ato sitiseni mo se leni e au noa ma le whaia o se nofo mau, ma le mawai o tangata nu o lo a awhia ngā uinga le whaasanga tau atu ia Amerika. Ma o le ipotia foi le ono alo fia ai atu nuu tapu nei o i lato o lato talia le toiti ipoti atu o tangata nuu mai Amerika, ma nisi o malienga ua mai a whaatino. Ele o mai loa tonu se aso a o se taimi a mata whamaluai le nei tapu e Amerika. Mai tala muli o moli mawina sala wai i lungo o penga te whailangi o tusinga mali poti o ofisa whasala o Amerika e whamaonia mai aile maliu whafose o le li o Arthur Folasa a Lu. O se li i longa i lana tale no sui i la tu Pasifika ma le tele o atunu o laulangi i lona whapentarani eina o le fashion. O le li o Arthur po awha i loa aile to a tele o se alo Samoa, to sulu iwa tau sanga le matua, mana maliu whafose o ia le afiafio laso tō nai, a o iai i se tasio sorte se ena whaatino i Salt Lake City, Utah, le No King's Day protest. Mai reporte le KUTV a Amerika o awha na whana se tasio tangata na ia whaapena o na fisoswani atu e tausi le file mu i lea sorte te, po le vaenga o tau o Peacekeepers. Whamawina o le o tau whiama mōlia nei e leo o le li o Arturo Camboa, luasfu whātau sanga, ma i moli mau e whaapea na nga i atu Arturo ma le whana sa vali sao li to o tele o tangata o lo sava vali lea sorte te, ai whaapā loa e le Peacekeeper le whana, lea o lo o tau anala veai a whaalu. Wa amata nei su e ngā leo ma le ofisa o lo ia sili le amata upu, ai ua mōlia nei le li o Arturo Camboa i le whasio tangata ma le loto iai po le murder. Mōli mawina o leo lo mōlia matua ia na fia whaatasi i le taimi na whaapā i le whana, ai o le fisitele wa lia e mai, po ai tono le Peacekeeper na whaapā ina le whana, po le a fo i se fuafuanga o le a whaatino i lea tangata,
ese mai I lea lii o auturo lea ua molia nei. O lea lii o afa o se alo I longa Samoa ma o loo soifua mai pea si ona to olua ma si ana whanau e to olua. O tātou telefona mo le nei tū la o lea songafua whaaftai whaafonga mai tō whaasoifua. Tasi lima iwa tū. Amo. O le raua e whaafonga I se toi au dantu nao tātou tala I vei whanua o le rivaengo leo auli e pe o na whonga dantu man tāperina le whionga ia leoloa I eli Aisha hu chola vaenga o telefon. Moses I whaapoponga I leitu lai lua I le auli a antai au. A whamela official vai taulanga I antu le poa nani ma le so antai mo au ki lani o le poa nani I langi le leile tau. O le malulu e fitu tikeri le malulu o au ki lani le poana nei. E ngoto le la I le sfululua miru te ai le lima I le afia fidei. O le vengola so anta mo au ki lani o so ane le la I le lua miru te ai le afo le fitu I le tai au. O na whaasolon tu leina langi le leile tau e angi malu mai fui savili la so anta au I le tu I saunte I sasai. Fia lolo lani mai taimi o le hawoli. Toi whaatala whantua I le rivaenga lea so ia inga wo mei ma saniolo ma mai Samoa venga nei I le talo le tau I le poa nani ma lea so antai mo Samoa. Alanga iantu le poa nani mo Samoa e iai wila ma whaitili ono iai. O lea so antai o lea tolu wa vasalo ai timu peitai e le lei winga o le tau e nisi o taimi. O le tulanga nei pi o le iai winga o le tau e le nganta mo le so. A pa before ila so antai mo au kilani ya misela volo tanto fa sirubanga I Samoa. Soy Trini, everything the man have that a for me. Donde este el dinero pa' que give me. Pretty face, ugly girl can't see me. Me not pretty, let me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. DJ Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store. Buys a 20-karat golden ring. Takes it back to Molly waiting at the door. And as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on.
bass. Molly's the singer in the band. That's my sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family loto mai le kampania le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau fa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car done and said. E fia le fo SJC valualu mauso malisi e whailo antulana sa ilinga se leni e tawala i le wakafoni o le awhaia le astona i aso 5 Julai i le Barry Curtis Park i Flatbush e vala au whaaloalo tua i a inga mawo o mawhtanga alau mua ese ai maisalo tantu a inga malisi tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao mo le whailo aina o le fitu 5 tausanga o le kolisi o sangato Iosefo whapea le whaaua wina o le polokalame o skola sipi mo a onga felela malisi le rei tausanga. O le sini au tu o le fitu 5 tausanga. O le sulu o le wha moe mo le kolisi o sanganto Iosefo. Malisi e ua mo mia e le tantou lau mua loa au soswani. Tulai mai an tantou ngā lulue masawa vali whaatasi. Le rei wha moe tā ua. Awale atina ina. Ma le wha le leia o sanganto Iosefo. Wa wanoa pe pai whaatino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu ma mangele. Pe fsota i mai sui o le komiti i le ovalu se lau o tasi ono. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Whamaruia le tua i lau anga le lei, ma ia maruia tele le whamaratuina o lo fitu 5 tausanga sangato Iosefo. Wana o le fetu moana a onga amata po le moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi, lua tasi tolu, Weymouth Road, i tua ane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wale wha tāu waina o le ngana Samoa, anga nuu, wha asino manga, ai mai se leo na wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E ta pena le whetu moana le tia le tai au. Wha pēr le tia o le awauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Wha fsota i mai loa mo se awanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu 5, fitu valu i fitu. Olua tasi, tasi tolu 5, fitu valu i fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ola wa se anto le temi le Radio Samoa yes full fitu minuto te nele July tonu le tu wa yo onga alefa now mi se vole anga yanto mantua e piki mai o tota mai ti le tu wa yo onga vai le no fusi pa wa wale foi le skam ki le mena tu pole pisa ya le ole wa tasi mele sunga ya Victor le tu mala unanga al entire world and auto limited iona la la luai otara a wasita to le poti fa talavan to Victor ni ya uli ma lo nga we ma lo unsa ile ava male falalo atara tatura te fafomo na eni sa maro tautua fatalu ko foi no wa ko poiga sa mo mala ne tula na ko ma futo mo ya ni se ko mo ta valu ya pana o fenga luenga ma lo le fa malo sia tu ma lo le unsa ia Victor o pasi male afo le masino uni o a maile tautua o a maile o nanga le entire world ya o fina vainga ya ona si le fia le malo le tru ma wai sina fa ma vingol diva yes. Ya, sai lo vai manu mo matou no, mas se tato po pesini, matua no senere to sene ka outro tavali ya matou. Iba tasi go tala to tolu ka potiso tala ni maiva, o le Apple Car Taxi ko e point for scan ton tato falelo e molo discount ka petro sa i tono tato pambu fa ngai no lo ka pei, e utro tavali ka pene so te pe app tono lo telefoni. Ia, utro fon kesi LPG iba ki kalama fento if you go so valu tala iba sene, do valu tala iba sene fento if you fon kesi
o tato pamu ia hapea ua uranga ko kesi ke ma ko so ia faina fa so so ko kesi ko ia wako mo ko vi o la pi tono tato pamu ia ona ingalo lo swafa ia matanu me tu fo tono tato se i tanga va lava se si fo baka i tono ta vale i lava tato pompisini so fo man malo ne va so alisi i ora fo manina o tato vata mo nei va yaso o tato farisini ia kasi di matolu i stama ki ro ona tualo fu service ia por la service ia o mata vale sa lo kimu ia matato mo ri le la vai le longa le tau kimi ke uso ko malulu le tau tai au pe le fu fo i fa aka ora va penga angare le mo ri ia turanga ti tuloga ia va pe pare tonu mai tono fai ma so swan o na tulanga te pare wo wo su tala te tongia tolo tato farisinia e pok mala o la vanoa a pe ke ma o pok mala vanoa tono tato fam tato farisinia e fai ke pare wo ia ma so ana wo su tala te tongia di fifo ma so ta vale lua ingesi mo lunga tole ingesi ta ko pali lift snoko po paso lo mo ia ma to mo tato ko wili ngata fole o fia si o ta ko ta vale ko kamana fa pe ki ore pasi pe pole wo fia e ka ko fia e fe pa pasi ai ia ole scanner ranga ko scanner ia mo ringa so ma ta spo ta pe ko ore pasi pe pole wo ma ko mal mo ri ia po e lai ko ga ina e lai ia ranga na ka scanner fale to no lo ta vale na i ai o ta tavar fatau i ta tolo tua asa sta vale lava tavar fo tavar tua flo feeling ava te ta tanga i fo tavar no mo e te suma i ta vale SUV cars hypercars ata fole ta to pick up lo ele tu we drive for we child tenine ava pe ke we fia ka ma e cho i me so ta vale tu vai e fa ma te fena tu langa mo i lunga te to fena tongi polo ke spesa pe ta tanga so ta vale fo tavar tua i ta tua ta vale ta vale fo uma la te sabe uma la vale te fa tau temi ma te fa na ia se ki me fo man tu ia ta to pick up for the leafy or is no como sa people pass pero fusiringo asa pe ke ni si me le ke ma pe ere no ta fa tau i fa da ma te kana tu langa mo e te foni o i valu tu fa to di lua o le ta to fa pa o ta si te tu solo pe to ta fa fo pa tuai asa fo le ta ko se ki me ma sa su lima se pare lua suru ngai lunga a pena i kiro continua a maluta a vare tonu e mo ko te street pe fa kawi lo se ki me ya pula o le langu ia por sai so i pena nei mana ia a pe se su lima a i masuonu ia e la mana ia lo sa ma tata no e mo se so san mo we o to pa ma ka sto tasi na to lima se plan no mo i to fa pa a pena ki avenue ko sa mo thank you to na to tau no sa ma san fa mama venga la bro company boy tulanga lava sui pa faro ta vale furida wala e va tu da se oi e fai lo la fai lo ala me con la de aso pa pe kilo ba ngo la so nga ku la se si aso rumba ku le ta vale ne de aso te la vit so mal vale te sanga le foto to lu ta sanga le gonti le to mo fa ti service o le pe po le roof o le male pe po le scala ta vale o le va aso ne to la vit le foto se fe pensing va pe que so ka tenga le na ka vale le nga nga oi dia ta todo se sei a se le pai ya marisco ya su fitu massimo i se sui to faina to fa un termine i to compagnia do al pa una ta fole to farisinia metafoni o ivar sitasi to solo to o ivar sitasi to solo to on mena to office video name so sango pero como mo no Maru chile nga ring on toilet ya sunga fuala sunga ya Victor wa vela wi ma funga tamul boni yo le tutua malau da kana le Thai World and Auto Limited yo na la la lua e o tara I say you ne se susani ye ma su fa ma venga mo oi malo ainga e michel ta bale le di Victor ole tu sanga lo se yang tia lus fu tonu bidu tu te ni le tu la e tonu tu fa wa le pon kala la wa le ma funga mo le de ya wa le tu le de le radio Samoa Tasilima even tonu amo Radio Samoa Tasilima even tonu amo Radio Samoa Tasilima even tonu amo
o wha solo solo ngā whauwhaunga. Whipula whi mai whitu o le langi, angi malu mai le matangi. A o utu matangi, la upenina o ngoto atu, la ulupelele o lele matu. For Toi fieva aia, fieva aia tu. Isi o tino po o feo e ai, ta mai tala sio e ngona mai. Ta fia langana lule po o feo e ai, ta mai tala sio e lona mai. Te mana tua lau masan, pe a umana tua fiafi. E whaai u ise upua popo au i. E te whai mai lava e alofa, alofati so sektasi. Po o feo mai ai le nei lalolani, la ufana peleino, la auto fea alofani. Ya mana tua latina peleino, longa mali umatangi. For imai, no utama peleina. For imai, to fieva aia, to fieva aia tu. Isi o tino po o feo e ai, ta mai tala sio e ngona mai. Ta fia langana loli po o feo e ai, ta mai tala sio e lona mai. Tulau e whakatulau, whakamanga no mai, te tamana i una vai vai. Motoi o te moan, i he tonu o te tautoi. Toke lau ai tama, toke lau i ki e ke te wakau e toi. Kai wiki e te atua, na talia e toku tamana. Ye maona o kaon, e ki tōtana manawa. Halo koe lomo, no haitau e te atua o loi mato. E mihi alele koe te tamana, i tēnei o langa. Te hita e haka longa atu, ki tau kalanga. For imai, to my
Tato e fia va aia Tafito e va aia tu Si o tino e O feo e ai Tamai tala si o e amona mai E tami si e lo leo e O feo e ai Tamai tala si o e lo mai Langa kita ko te wanau Tui e te takua kakau Kai langa kita ko te wanau E te aloha E mai Se whakawali o leu suia vania tolo i le rivaingo la wuli na wa afa tonu le tulai. Tolu, moli ia lo whaanga mo te maha umala vau wha i langi le wholanga. Ma le tulinga si a mai le rei o langa le tuma. Telephone 29 Salt Lake City, Utah, Kansas City. Le mahu te mele tofine ia akine se Merida. But before ia le tina ia lo whamala te mai ia tu i loma, i seia tu i loma i le rivaingo leso. E langa te leo tusa misi kau. Ia wha pia fo ia o tau malawale maa. Tomile di whaingo leo. Maa lori, soi fumaruia, ma le langi e mama. E misi le wale whana wa onga le dawa tu ua onga o le neia sunga fua tala futa maiti. O mei o tausa. Wa mai le kako free lunch. O le stela ma le whana ua ma tuaring tato free lunches. Ioi. O le jale ana ufa longo ni si fu ufa na ufa mai. Ia silia kula le lunch ke lo ku ma o ie le fa. A wa ia so mana ia le lunch pe tau fe lo fu le free lunch. Ia ai telefo ia so. E tu mo le lapis. A onga. A ve va pena le tulanga o ia tau ma fa fu le alefana. E ile visilio le tu mai lo ta ma fa ma fa pe. Ira kangaka leanga ia fa ititia le seleni. E whaanganga. A wā mo mea nei o tau mawha ale whana. A whai o lewa ke lea kule mea ai mai mau. O lau talale na whai mua mua fwoi lele le tangantale nei. Le wā vengi makako sui pāle mia. Ia mo le fia. Sfulu mon tupu masina le toi le whai ale sitanto whai ngā pālo te New Zealand. Le li tai o le pānti o le Act. David C. Moore. O ma whaina e to fwoi tau mawha ale whana wā o ngā lea wā whai titi ai nei ale paketi. Awa a mawhai, makwa o fia, a le mawhai. O la menga loke e fuara pa ke kia mō tau mawha ale whanau. O tupe o la fonga e tutongi e oe maa uma i tātou uma. O lea na whaanganga. Awa lea tūlanga le leitele. Mō na yalo mawhanau. E misi le waainga. E a ule whaaso. Ai a whaape o le wa matua tele antu mea ai tia i le lapisi. Nei lo tau mawha o le whaunga hina e whanau tono au. Ea o le makua mai maua laura kaini. Mai mauteng. O le vunusau no le li pāle mi i Chris Luxon. E lea se lea ngol whaapaka kua whanau kamikiki e le whani. I hoi. Le whingo fie o la kalanga pia whape o la he makua la valansa whaasoa. Ai le tutusa umatangata le tutusa umafoi a inga. E iei a inga e malolosi. E iei foi a inga. E ese le talaanga. E ese foi le tūlanga. O loo iei le whaasoa i le nei vai tau. O le isi vai ngolo me tau ina i le tonu lava i o New Zealand nei vai tau. I whanau ta i se fulu lima, se fulu ono tau sanga le mātutua. O le wa afa le tau sanga. Ia, o le foi lan tui titi sau le li poti foi le le afa tau sanga. Ia mamai antu e malakuantalo na lua. A foi lai wha le tonu ia li poti o whanau ia. O whea le la kule i e tātou mātua. Ia nei e tātou walu ma whanau. E le hawhaina whanau. O le a oi sa ili ngā ruenga. Pe a whai. Wa tau whai ngā se ngā se umali ta māma le tina. A le o lea. Ua ngā se le ta mā. Pe ngā se fo i le tina. A o lai tele mea tutong. E oi. E ui. E le o se whiri ngā le whanau. Ai o se whiri ngā tutau. Ia le anga i anto le whanau. E fiso soani mole te minei.
Awa e toi maua le isi avanoa, e toi alu ele tamititi a onga. I le vale o le sifulu ono anga i lu sifulu mon tupu tausanga le matua. Ai a wha pe foi le lo le waku le ia kako mantua le whanau le te mine i o su e ni ngā ruenga. Onga o le kele o a kako me whaipo o kako whaale lawe i kako ke visie. O le visiti, o se whai unga le leila o whai unga nei whai isi au whanau. Le ana tātou tukuai o tātou ainga i Samoa. Ia e whamei tātou tau mai le reia turu e mahu ai le manuia, kafe le soa susu ma le meli, kele a kuai a vangoa, ia le la o tomiti e whaingalwe. Punitia i nā malona o langa o uina. Maisi la sanga e ono mwhai o na o tiai. Ia lana tau mwhainga, ona o le nauna, tātou mātua. I le mea aringi i ka ura kupe. Se pe whai mai e fia kupe ka mai kia mo e Australia. A whai te leilo e ola i nei New Zealand lima sfuta la pe luas furka la pe sfurka la fo. E le ima sona ise isenga. Pea i tau nuantu i Australia. O le telo le tupe i o tātou lima. Ea o le kele fo i ngā o me e wha alu iai. Eoi. A wā i le teimi e tele i maua wha tita inga. Atu watu nei se sia te o ise se lautala. E le masani e ona e mau se lautala. O le visiri. O le ala o mea o le awha ngai lau se lautala. A o le afu i le umi, e te uina i le da se lautala. O fea le mea o le awha a nga i ei pe wha o ngā i ei. Ia le da se lautala. E le masani e lo o langa le da mea o se lautala. Ioi. O le winga nā le wha mtalanga. E tutusa le leia no o la i ngi usila. E malo soifuangi e Euskalia. E ilo na isi singalai titi i le maulurunga o tutongi. Ja, ik ken voor met kongi i Australia lako. Jo. To telefoi tato. O le na tu va antu mo Australia. E le buko ya fio mai kongo ngi sila. Jo. O lo na ise ngale na. Ai awuni punitia i ala tau mawhai. Ana i tato walu mawhanda. Ona ole na nau o tato mātua. E whaaki ke leka ko sao whanga vui i mengi o whaala vilavi. Jo. Se le mea ngā leo ki e ngere mea kako. Ai ele tala nisi o whana. Na soifuani tono New Zealand. Na la tō buli mawina i whaala lawe patino lawa i o lantu ainga. Whai mai. Se le mantango fio le tū maranga Samoa. Tū maanga nu o tātou Samoa. Be a wha apea. O lea e te alu. E te wheso soani malo loto antoa. Malo wanganga antoa. Ai tū i le whale. Ia lau wola su e mea fu i lele i mene i o whale vilawe. Ioi. Se le mātango fio a tātou tū manganu. Leanga o la sa wha avai mai Samoa i lunga o le alofa i aso la i tua. O nisi wa wha i langi le fōlanga. Ia oisi. O le tātou te mafuta i le ringwai tau. Ai pa ngā lea. Ngā kūro i e kā kūmare mere ka ura konga whiki kongo tū manganu wha Samoa. Lea la wau kia ngi maka unga kāi ngi i an tātou whaale vilawe. Eoi. E oli si tū. E te ilongo fia le mole mole ahinga fo i lele e whiaru whanu. E iloa e le tangata lea e tausia le ahinga. Le tangata e malosi, le tangata e whiololo, ma le tangata e vai lona ta mau ahinga. A o fo ilaina sa sao me i au sao. E na te sila fia lele. E kau whiololo le vaenga i e malosi, whiololo ange ai, le vaenga i e whiololo. Ia ai le wha mawhaina pea. I lan tau ia a wau i ala te mau ainga. Ioi. O whape i mai la ia. Le vainga o tātou ainga le rivaita. E kai fieka ko sao ngā mea ngau sa sao mai. O whape whea la o na wha tino. A wa o le whingo fio le mena wha mai ia o le kako ai ngai. O le wei kako wha vlave. Ngai ku si le fio lo makua o Margarita, ia e whai o ko kongo ringu, ko kongo ri ku malo. Ia ai sirisiri ai langa e kani si e pere ronga loko malonga. Ia. Ia ngu whapea mai lolea, ko e pāua leo ka ko me whai lo makua rea e lei malanga. A ole anga ngā makerika o le wanga malanga. Ia, o lala wa mapua kusiro makua.
Ai o le vala lea i le teimi. Na vala a waile ri i anteia. Ma le teimi e la fua i antuailo na tino. Ile ele po lea la vale fai unga le ainga e fai e. O i ngā le kau ke ki ngā inga. Eo. Ai hananga ko ki ngā inga. O ka ko ula vai. E kere whanonga ko hai sa usi si whamai. Ei! Ia mau ki ngoa, ia whai le sua ai mai. Kiri whanonga mo se me whapenga. Ka iro i le kapenga ngō kou whanawala. Ai ka kiri whanonga ko. O saus ka ngaka kou mai whafu. Pe vidi mai whafu. I ka iro i penga vidi ako sisi. Ma whapea. Ia o kou si le fia le. O leo whai leo kako si i ma kako sua. Toli. Iri ka kaunga whape ngā le whainga o le kako soi fuanga. I le nei vai tau. Ona o le taunga tau le soi fuanga le wai. An tato o le me foi le le whakirisi ano. Ia ma whape ma ka au fil malo. O longa winga. E se le whainga o fio le nāmea. Ia e ini si whana vrewa o te whalonga atu. E o tau fi uma me ia o palapala mano. O laua wha o ngā iai. Ia le se leni. Ia wha ia mano si le ainga. Se e warkau fia. Pule o kupe o whele me ngaka mai. Ai o leo te tala no atu. I nai pui a hinga. E au le wha soa. Le mafua anga le da. Ua o ese ai whanau. Le vā lea. Sifuru ono. Sifuru fitu. Sifuru ma le vanu tau sanga. O ese mai kolisi o lau a o awinai. Ona o le tau tutongi ina o no ngā tupe. Lea sa whai e mātua. A wā sa hongai. Se ka ko wha uka i eire mea le. Ma wā se isingi. Ia le ngai mea ka ko ke whai. Ia ka kia i ala na lungi. Ka kia le ki ala lungi. Ai se i uwha pe atu. O le ala. Lea se ka ko whankakau. O lea se whina ngā lore ri i ka ko mea le whai. O le wha muka o a o ngā le whanau. Ai le umar kausanga. E le i tai na o. E le taunu unga o ala tau tau mawhainga. Tusa lava. Pele o le lei. A le maka whai oi ngā kako mākua. O le unai. O le tū lei. A whai ua wha le tonu mai tonu le kolisi. Le mau makaka e se oka. Se koe whea ko wha. Anga au wha wha ape me whain koe rewind kua leo langarangi. O koe alu koe a onga wha lei mai. Ioi. Ka ilo fu in ko pechela ape mongi mako pechela. E leo le winga o le tala. E wha anta la fonga. A o le benga le kupu. Ioi. E ngā ke iali o skama kiki o la hasa amore a kua o ngai lisi vai asu. O ka vai aku. Ia la le wausu le kai au po. Usu le po. Usu le vanvea. Ai leo se ngā ruenga ngā sa kama kiki e whai. Ioi. O le ngā ruenga le tamai titi. O le alu i le ha onga. O le alu ngā ruenga ka kumako e whai. O le tausi o a tātou whanau. Iri iau mea ka ko lalong kau kio e whingi whanu wala. Pia kau kio e kau kio su e whanu wala. Eoi. Ele i kau kiri kio mai fwoi New Zealand. Kau kio mai whingi amang. Ia ta ilo iei pole ala o ia anawa tau i lo sau i tono New Zealand. O le tala ale i wha maa vai ngai sa mo le tele o le teng. Mana tua mai maa taupe a tau manuia i o. Tu i mai le muri papanga. E maa tua i sa mo. Tu mai le ali i mala tamaitai. O i New Zealand. Leo le a mako wha muriak. A manguia le lei. Manga kua mai maa ua le kakaro. Ia li riu vuila ia leo le. Le vai o sina. Sa le masangia i o kako ainga. O ngā wha soa le kupe fo i le lua se lau, kou se lau ka lai le vai aso i Samoa. O la sa alu wa kaua kango a fo i le. Ai le masangia i le meanga o le la fua kore kou se lau. Anga i le lima se lau i le vai aso. Ia, na alua i la ia lea. Ua whai a inga whanau i no mai ni sila. Eo. A whai a inga raka kai ngi sila whai le whanau. Na ua e sila fia bau tātou ilo. E li se mea tau ngofi. Ea o ngā vidi mai lo leo Samo. Sole. O le bea ngā le ngarua koe whai. Bla bla bla.
A rea ele mea ko mai e o mai. Ngau mai e ngofo ngofo. Ngā ko mai e ngofo ngofo ngi penga o mai sa ili le lumana. A faila ua pa ura i kiki ilano le se lengi le lafo a kuilea va yaso por tai lua va yaso. O le fa asoa i le se lengi. Le mepi ko isili nan taua. O le winga na o lau tala. A fai e le mawhaina e o lai le limas furuka ala le iloa fa asoa. Le se lau kala. O le hafa whenga whami e wakur fia se lau kala. Ngā le wakuangi e alu e sio uzoloe. A lea e makua malulu winga le kaka le he alu e suhe le kupe. E le ngantai ni New Zealand. Ai whape na vo i Australia ma le tele on tudu on lala. A ka ko ngofo le ilano ma ka ko ma fau i ka ko me he fai. O ke wha koe kalia e oila o i fisili. O le hale meu o polo ngai. O le hale meu o tinga ina. Ia ngā kangoro le vi fwoi ruma lau bank statement. Ma i silsila iei. O se lau ka la le ngā ave maa pai. Lua se lau le ngā ave maa la fai. Io e pi haina o pili rea. Le koko ngia le ka avali. Ia le kule e le pensi. Ai sea. Ai sea la vale meu o kupu e le ngā mea. E le o fala velave umba. E ka kaunga ko hoe fai. E iei fala velave. E ala ngā tau. E vava la lata so tanga. Pi tanga o le toto o iwi ma ano. Ai iwo e fala velave fo ie. E ka kaunga makoa e fai ko le fala velave. Excuse me. Fala velave. Io e, I'm busy. O le kausi aku si au whanga. O le kau ave wha onga. Inga ia maua i se lumana ai manuia. Ai le ha whaina. Se o le huke whaia. Au ar kau fia. Ia lo whai wha ala blavi. Pea whaio nei tele. Le oa marta mau ainga. Nei a toi. Io e. Ko whamai. Ko whamai mamako. O le kausa iliak. Ai awani o tātou whaamuamoina me tau ana whaamuri. Ioi. Au aka ke whaia ngā mea. E re ngaka i se i le o langa nei. Ai makua le via i le e anga le ola mare marosi. Ma mea o mai aka ke ai aingi. Ia, ngā o singa whaasoha kurki vahenga o le awori. E pū le aska funge i le la o lona sa. Ai a whai ua whaina tuai. Ma le ola o ina o whanau. Ia ka ilo yanki oi po le asau whantau ia. O oi o le tama, o oi o le tina. O sa au la ngā whai unga o whai e averka mai alo e su e sa ngā luenga. Ko kongi e le lone sa whai e le whalawalawe. O sa au la ngā mea. O ngai le i umakau sa ngai alo e kama marikingi alo e au. Eoi. Po le ale i unga o la nā unga. Ia o ngai ia ngā marang kamwhai. Ai o le kako ngā ruenga whai whantasilera. Ia. E da o sina tata longa o masefa. O singa ku ua lano. E ku wako i lano o lou whaala whala. E ua ala tātou savaring. O le ua a whala masino iu. Ioi. Wono masino le nitau sanga. Pe ia koe lua vai aso tu ua la onga. O le asau sila. O le asau maitau. A wai ke lo le ia malo sianga. Ma vai inga. O lau whanau. E whape whenga eilo. O lo mafuka ia. E le mawhainga eilo. Pe awa pe kere iei le whale le fiafi. Ia pe ke alu e ave se kama kiki. E ave i anga ka alonga. E ke alu e ave i o le mea lai fi alu e whai. Ioi. E le mawhainga eilo. O le mawhainga eilo ngai kere ongo fo le whale. Whaka inga e ngofo le whale. Ia ma e mai tau. E iei ka mai ki e fia o mai i whafo le poku malo lo le mele ka ki iei. Ia po i fo le lau ai. Po i le mukuka. Ai iai fo i whanau. E makua fefe o mai whafo mapoku. Ioi. O le ki amar kararo kamanga. Wa ai la wifi. Po lau interneti nā whare. Ngā o lau maa ngā kuafi wa whaakari. Se i sa awar kamaranga. Ioi. Ngā se ia. Ngā waile le maa karakala o poku. E pepe whaku. Wa le ma whenkarakala ngoa ku iskangaka. I runga ngā meo kerfong. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. For many years, every Friday evening at sunset, the old man came to the beach,
carrying a bucket filled with shrimp. Soon you could hear the distant calls of birds. Then in no time the sky would be filled with seagulls, screeching as they rushed to their weekly dinner meeting with the old man. For almost an hour the old gentleman would stand on the beach, surrounded by white birds flapping their wings and feasting until their bellies were full and his bucket of shrimp was empty. The man's name was Eddie Rickenbacker, but back in 1942 during World War II, he was called Captain Eddie Rickenbacker. He was an airplane pilot who flew important missions over the Pacific Ocean. But in October 1942, his plane was reported lost at sea. Somewhere over the South Pacific, Eddie and his crew had drifted beyond the reach of radio communication. After they escaped a crash landing in the water, there they were, 8 men, out in the middle of the largest ocean on Earth. For almost a month, Captain Eddie and his fellow soldiers fought the water, storms, and burning sun to stay alive. They spent sleepless nights hanging on to their rafts, while huge sharks rammed them from all directions. But their greatest enemy was starvation. They ran out of food after 8 days out on the open ocean. Starving and feeling hopeless, Captain Eddie and his men prayed together and asked God to send help. Later, Eddie fell asleep. He was awakened by something that landed on his head, a seagull. This was amazing since seagulls don't usually fly that far out to sea, hundreds of miles from land. So Captain Eddie caught the bird, which became the food that saved his life and the lives of his men. But Eddie never forgot. That's why for the rest of his life, every Friday evening at sunset, you could see this old man on the beach feeding the birds to remember that one bird God had sent to save his life. Maybe God saved your life and you've forgotten. Perhaps he saved your life many times you don't even know about. But he saved you for a reason. Won't you thank him today by becoming his friend? Then ask him to take charge and start showing you how to live your life every day to the fullest forever. Just think a minute.
Samoa. Taslima ivatolu. Amo. O le wa se antu le taimi le radio Samoa le rivang o le fiafi o le uto e 5 minuto ntane o le intu la e fa. O tau lunga antu e nasa tautu mo e Samoa le reia sunga fua o le ase ngana o le tauta mali. E matua antu i antu e malau titi whaitama mana tua antanto fua la au. E tante antu ai ele tua lau tau soi fua mo le manto o la taia. Ka koe whaia voi le sikana o le. Le fionga ia le antu o saveama le polokalame o le nganga i fo whaiva. Le o sao di bai mai a tala e mai e tunu o le Pasifika male le lolangi mai si toia ino Miriam mai le dei e fiafi fa soi fuia. Tolo tolo ima tautu male peninsula mai molino e tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele. Ele mafai nanga ona ngalo le tafe mali o mai singano Olo ono ai tine matama yung alona awala lao papa le pasina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele
Wafa ape